Di dîroka Tirkiyeyê de cara yekemîn tora duyemîn a ji bo hilbijartin û destnîşankirina serokkomariyê pêk hat namzet İttifaka Cumhur Erdogan û namzet İttifaka Millet Kılıçdaroğlu îro careke din bi tora duyemîn a hilbijartina serokkomariyê de hatin pêşberî hev. Bêtirî 6 milyon welatiyên li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê yên mafîxweyên denganê hebûn ji bo destnîşankirina serokkomar çûn li ser sindoqan her çi qasî rêjekêm jî be lê îşev wê encama dawê ya namzetê serokkomarê nû yê Tirkiye derbikeve pêş ango gelo Tirkiye wê bi Erdogan re dewam bike ango em bêjin wê namzetê muxalefetê Kılıçdaroğlu bi vebjêrkeke nû bi planeke nû û bi paşarojeke nû ya li Tirkiye wê bibe xwedî biryar o wê derêveberiya Tirkiyeyê de hêzê bê xedestî xwe de ev yek jî piştî daneyên yesekên fermî û eşkere bibe lê çarçoveyeke nefermî de jî be îşev bi awayeke giştî wê encamên dawiyê jî parve bibe di vê çarçoveyê de em ê jî îşev hewl bidin bi hem rêya mêvanên xwe û hem jî bi mêvanên xwe yên hindir û hem jî li nava Bakurê Kurdistan û Tirkiye atmosfera hilbijartinê di nava çarçoveyeke bi çi awayî de derbas bû bu bînerên hêjara parve bikin û bi vî awayî jî bernameya me dest pê dike. Berê bînerên hêja me got hem li nava stûdyo hem jî wê Bakurê Kurdistan li Tirkiye mêvanê me hebe em ê hilbijartina serokkomariya Tirkiye di nava atmosfereke bi çi awayî de pêk hatiye heta niha ji kîjan bajarê rêja dengên ku derketiye kîjan namzet li pêş e em ê bi bînerên hêjara parve bikin lê destpêkê ez dixwazim mêvanên xwe yên li stûdyoyê bi bînerên hêja bidin naskirin ew jî kesên hûn jî nêz ve naz dikin ji xwe pêwîstî bi dayna nazkirina wan şinake lê careke din weke qanûneke goyeke rêgeya sekem bi webînerên hêjare bidin naskirin hevala me Nalîn Dicle hevala me ya rojnamevan mêvanê me îşeviyê li stûdyo û her wiha Xalit Ermîş hevalê me dinya rojnamevan mêvanê me li stûdyo em dibêjin destpêkê hûn bi xêr hatine ji bo hûnbûna mêvanên bernameya me em ê hewl bidin ne ku îşev em ê pirsan ji we bikin em ê bi hev re ev hilbijartina li Tirkiye binirxînin gelo hem girînga erka serokkomariya li Tirkiye bi çi awayî bû hem jî hilbijartina tora duyemîn a serokkomariyê ya li nava Tirkiye di nava atmosfereke bi çi awayî de pêk hat bi hev re binirxînin û daneyên ku dawiyê tên jî ev nîşaneyên çi ne jî em ê bi bînerên xwe re parve bikin ger ku hevalê me bidin destpêkê em dixwazin li gorî agahiyên dawiyan gu em bêjin li gorî nexşeya Tirkiye û agahiyên nefermî rêjeya herî dawî yên ku derketine bi çi awayî ye ji xwe weke hûn jî dibînin li ser heta niha bi qasî ji sedî 8.5 sindoqan hatiye vekirin li gorî van dengên hatine vekirin jî namzet İttifaka Cumhur Erdogan ji sedî 50 dengan bi dest xistiye û namzet İttifaka Millet Kılıçdaroğlu ji sedî 48 dengan bi dest xistiye ji bo deng bi awayeke giştî werin vekirin tenê 1.5 maya ku êdî sedî sed dengên li nava Tirkiye werin eşkere kirin li aliyeke din jî hûn nexşeya Tirkiye dibînin rengê zer ji bo Erdogan bajarên ku Erdogan di rêzek ango em bijîn li pêşe di rêza yekem de ye bajarên ku bi rengê surin jî ew jî bajarên ku vê carê namzet İttifaka Millet Kılıçdaroğlu li pêşe em heman nirxandenî destpêkê bikirin dema ku mirov temaşeyê vê nexşeyê dike mirov dikare çawa şîrve bike Nalîn yani esas niha dema mirov li vê nexşeyê mêze dike belki ji bo kesimên muxalîf ku niha li benda ve hilbijartinê bûn elbet bendawariyê ku dikirin ji tura duyem mirov nikare bêje bi temamî bendawariyê wan pêşwazî dike lê esas tenê li ser encama re nirxandina hilbijartinê ku wekî dewletek wekî Tirkiye nirxandin kirin pir wê nerast teqîn be ji ber mirov behsa devletek wekî Tirkiye her tim ji xwe muxalîf çawa penase dikin Erdogan wekî dîktatûrek yan jî wekî hikûmetek ku niha li ser hikûmekî ya ku li ser wekî yek zilamî penase dikin yani ji ber wê di 21 sal yani hikûmetek ku 21 sal li ser iktidarê yani ev ya bi xwe îşaretê bi çi dike 21 sal hemû saziyên dewletê giriye bin destê xwe yani 21 sala birêve biriye yani ji ber wê mirov lazim e bi îmkan û derfetên 21 sala AKP çıkas devlet ji devletbûnê derxistiye ve guherandiye devletekî
ku çete esas mafyatik şuha pevajo hilbijartin êdejî bi taybetî gelekî kesê ku derketin dîmenê ku parvekirin dewlet çawa hatiye dabeşkirin çawa ketiye destê mafya çawa esas axirê devlet yê ku birêvebirînê ji holê rakiriye ev ya hate nîşandan dîsa jî pir imkan derfet destê wan de çî bû yani em mêzînin pevajo hilbijartina hemû imkanên 21 sala ku bi dest xistibûn ji bûyî ku vê hilbijartinê de carek din bi gelek rêw rêbazan ji hîla bigire heta gelekî propagandayê reşkirina muxalîfan bi zext bi çewsandin bi derewan bi dezenformasyon van hemû imkanên destê dewlet de bikaranî yek ji van jî çapemenî bû de esas mêzînin di vê demê de normalde li gûrî zagûnên hene lazim e pevajo hilbijartinê hemû wekef ve derfeta bikar bîne ama li Tirkiye çawa hat bikaranîn hemû çapemeniya Tirkiye yekdestî propaganda Erdoğan kir heta ne tenê propaganda kir hemû yani ji bo ku muhalefet were reşkirin dîmenên ku montaj bûn bixwe pê jî îtiraf kirin hatin parvekirin yani em dixwazin vê bêjin wekî encam de mirov li Tirkiye di şert û zurfên niha de ku em kesebetekî wek Erdoğan dibêjin mirovekî dîktatûre herî zêde viya muxalîf dizanin û herî zêde jî em Kurd vê rastiye herî bawekî tazî dizanin em hêviyekî ku wekî ku şert û mercên pir demokratîk de pir wekhev de hilbijartin pêk hatiye û ev encamên rastin rasteqîn em hêvî bikin xelet e yani ji ber em ê çawa bifikirin bi rastî yek çi qas şert û mercên çarçovê de niha dema ku li gorî ku ev tu ji qaldikî dibêjî yani şwa em bêjin qet adilane tiştekî adil nebû ku divê hilbijartinê de mirov ji muxalefetê jî li benda jimareke pir zêdetir ya ji vê rejima dîktatûr bel li pêşberî wê divê çarçovê de jê dema ku mirov temaşe dike dengê ku heta niha Kılıçdaroğlu girtî mirov dikare çawa şîrva bike yani de esas de min ji ber wê balkişand li ser vê yani em yek ev qasî ne şert û mercên adîlane de hilbijartin tê çêkirin a duyemîn ev qasî êriş li ser muxalefetê hebûn niha belkî hûn jî piştre daneyan parve bikin ev qas ihlalê ku hatin çêkirin ev qas diziya ku dengan hat çêkirin ama em nabera ya çardê gulanê û 28 gulanê de eger em ê ferqa nabera her du de nîqaş bikin di nav ew qas wextekî kin de jî dîsa jî tevî hemû zextan çewsandinan herî kêm em li tabla niha jî mêze bikin nîvê Tirkiye ji Erdoğan nerazîne yani ev yê îşareta bi çi ye şixwe em Kurd dizanin ku Erdoğan hebûna wî li Tirkiye ne şer'iye yani ne rewaye bi zext bi çewsandin bi rêbazê cuda Tirkiye birêve dibe esas ev dane jî vê îfade dikin ku rastî nîvê yani tevî van hîleyan jî nîvê Tirkiye ji Erdoğan'a dibêjin lazim e Erdoğan rêve nebe yani em dikarin vê bêjin ji niha şûn de hilbijartinê yekemîn de jî textê Erdoğan hêjiya divir de jî êdî neşeriyeta Erdoğan ya ku her time behs dikir me Kurdan behs dikir muhalefetê behs dikir esas jina şûn de ber rojeva sereke yek ji wan jî ew derbasbûyî de dema Erdoğan de pêşberî ev rîkbenê xwe her tim di rêjeyeke ji sedî şêz de ji sedî pêncû heşt pêncû nihan de her tim sal li pêş ve ew jê dê hilweşe û ew jê vê rastiyê dê ji nêz vedibîne xelek dinê balkî jî çi ye berê Erdoğan bi tena serê xwe hilbijartin sedî pêncû sê wan qezenc dikir ê niha em mêzînin yek ku di eniya cumhur de cê xwe girtine شو أمي ورا أمي باكي برفرهي ورا أول شيء بشكل برجرين درافا دنا كوكي أنا ليه جارك كده خاكم سرها فكرنا تناش بوري وبرنا ولات هفر خالته تشد بيجي دما كم روف تايبت تماشي نخشة تركيا ديكه ده هالبجارتنا شاردي يقولون إذا هم رنجة كبفي آوي در كتبو بيش ليه تدي تنفي جاري قلجدارو أولو تبي حموز زختان جدنا ودمك كين ده شيء كاريه دنگ خوش چلو چاران به چار پانی زده بکه حتی چلو هشتان در باز بکه تو ویکه چهار شروع ودکی هاد تورا یکمین دا سه نامزد هبون مویجی برشا بگرن دوان جی ده تورا یکمین دا ده بن پینجی دا بو او جی درکت پینجی دو جوی زیده تر اساسا ده ترکیه دا تابلوها کو درکت نها نقشه کو و نشان دایه چه درد که و orte دیکتاتوریا ترکیه به دار زوره جاره کردن بسر کت سیاستا کو دا مشاندن درفته کو دست وی دا بون جبو کو بکار به امر خو دمکی دنجی دریج بکه تک چوینا خو اساسا بشره سروی بگره به دار زوره به حیله به فعل بازیه
careke din bi serket ji bo pêşeroja Türkiye giştî esasen wêneyekî pir nebaş derkete ortaya. Esasen ji bo demokrasiya ku Türkiye pêş bikeve xeteriyekî mezin danîn holê ji bo esasen ne tenê Türkiye ji bo rojhilata navîn jî. Merev dikare belkî di herkîne bernamê de hîn bêtir li ser wî nîqaş bike. Feqet esas ê ku bi serket diktatorî bû di Tirkiyeyê bi darê zorê careke din xwe ferz kir ser civakê û di şexsê wan da jî esasen bi nêrîna min xeta ku çend sala di rojhilata navîn da bi destê Daîş dixwazin li pêş bixin li Tirkiyeyê dane careke din anîn dane ser destdariyê. Ev tefasîlê wî mere dikare nîqaş bike, detaya da mere dikare nîqaş bike, çima wisa dibêjim, ez dikarim nava bernamê da bêjim. Xeta bi ti şêwazê ji derveyê xwe tu kesî qebûl nake, yekdestî hemû tiştê netewperestiyê ferz dike li ser civakê, koletî li ser civakê ferz dike, careke din li Tirkiye anîn dane ser destdariyê. Tabloa ku derdikeve bi nêrîna min bi kurtasî bi vî şêwazê mere dikare nîqaş bike. Ha wê pêşeroj bikar ve devam bike, wê nikar ve devam bike, xwara çi bîne Tirkiyeyê de wê çi guhartin çêbin, ew li ser bi taybet şerê ku niha rojhilata navîn dimeşe şerê cihanê yê sêmîn wê çi bandor bike, hevsengiya dewleta wê çi bandor bike, bawe berfirehî nihananên te janî qalawiyekê kir, yanî mirov temaşeyê Erdogan dike, Erdogan her çi qasî weke serkeftiyê vê jî tê xuya kirin lê li gorî dema derbasbûyê dema mirov temaşe dike rêjiyeka dengekê pir zêde Erdogan wenda kiriye her dibêjîna bê Erdoganê ku di sala 2002 de hat bi tena xwe dikariye 305-306 parlamenterî derbixe niha hatiye li 206 nehan asê maye. Laliyeke din jî dema mirov temaşeyê dengê wan dike ji 40 nehan derbasî 35-36 ve aliyê de bûye. Lê beriya ku em derbasî wekê bibir ez dixwazim di nava rojê de hem li Bakurê Kurdistan û hem jî li Tirkiye pêvajoya atmosfera hilbijartinê de vê carê jiya çardeyê Golanê hinekê zêdetir alozî derketin pêş hem li bajarê İstanbolê provokasyon pêk hatin hem li Rihayê hem jî li Bursayê li bajarên Bakurê Kurdistanê bi vî awayî bûn gelo vê carê bi rastî piştî ku muxalefetê êdî parastina sindoqan ji xwe re weke xaleke esas gir dest metirsiya wan derket tadê ku yê ji destî wan biçe? Bi rastî mirov lazim e pir bi eşkerî bêje ku Erdogan di vê hilbijartinê de ji ev nîşanda. Ji bo ku dîktatoriyê yani ji bo ku esas em nabêjin serkeftin ji vîyara esas ji bo ku dîktatoriyê xwe berdewam bike yan jî desthilatdariya Tirkiye destê xwe de bide meşandin salên pêşiya me de jî ji bo xwe her rê mibah dibîne. Yani dedî her tim dibin navê İslamî de dibêje behsa dengên helal dike, behsa gelek tiştên ku esas di gurî cewherê İslamê paxişin ama di vê hilbijartinê de ev derket holê. Yani ji bo ku Erdogan dîktatoriya wî li ser hukm bimîne hemû rêw rêbas berî hilbijartina jî ev kirin ama di dema deng bikaranî de jî gelek pêk anîn. Niha em mêzînin di rastî taybetî ji bo çardê meha Golanê çardê Golanê de hilbijartina ku hatî çêkirin em bala xebdinê ferqekî pir kêm jî hebû ama tevî wê yekê jî we dixat kiribe hiç Erdogan pir zêde ji cephê Cumhur İttifakı pir îtirazekî pir cidî nehat. Yani ev ya mirov re çi nîşan dide bi rastî dengê wan ji wê demê ji niha pir kêmtir bûn ji ber wê biya heyê razî bûn. Di tura duyem de jî heger tu dixwazî viya bêjî elbette ki yani encamê ku niha derketiye jî xerîta ku em dibînin jî vê peyamê dide û ama di tura yekemî jî esas ev peyam dabû Erdogan ku şwa gelekî şirvên muhac tê kirin Erdogan de esas hilbijartina çardê Golanê de wenda kiribû. Yani dîsa wekî ku mesaja dil jî yere kirin dîsa zindî kirin. Nalên ez gotina qut te qut bikin bibûre niha me got em hem li Bakurê Kurdistan û hem jî li nava Tirkiyeyê mêvanan bikin em ê hewl bidin gelo ev yek li wir çatê şîrovekirinan ku em bêjin rêjcana çûna ser sindoqan bi çaweyî û ji bo sedema viya bingehîn çi ye. Ji bo vê yekê jî em berî xwe bidin bajarê wan ya Bakurê Kurdistanê û li wir jî parlamentera Yeşil Sol Partiye Gülcan Kaçmaz li gelme amedeye. Gülcan şeva xweş be îro hem li Bakurê Kurdistan û hem jî li Tirkiye careke din hilbijartina tura duyemîna serokmariyê ya li Tirkiye pêk hat. Li Bakurê Kurdistanê dema ku em temaşetiyan rêjeyekiya çûna ser sindoqan kêmekî daketî bo gelo ev yek hem li Wanê û hem jî li nava bajarên din sedema serekiya vê yekê çi ye. û di çarçûvekê giştî de heta niha daneyên ku derketine pêş hûn vê yekê
çawa dinirxînin. Dem baş quwat ve dengim te Belê dengê we têm li guhdar. dem baş. Belê Gülcan Gülcan gerdengê me hatibe gerdengê me hatibe careke din dubare bikim me got hem li Bakurê Kurdistanê û hem jî li nava Tirkiye rêca çûna ser sindoqan kêmek bûm. Yek ev ya duemîn ya ku ez dixwazim pirs bikim niha vê carê ji hilbijartinên çardeyê Gulanê zêdetir atmosfereke provokasyonan ya zêde li nava bajarên Bakurê Kurdistanê jî derketibû pêş. Bi awayeke giştî jî hatta vêkeliyê encamên ku derketine hem li nava Wanê û hem jî li nava bajarên din yên Bakurê Kurdistanê ça hatê nirxandin? Erê rastî yani ji bo çardeyê Gulanê heya îro me xebatekê pir mezin derînan de hole yani ne şew ne roj hevalê me nesekinin xebatekê pir baş kirin. Belê hanem îro berê xwe denê hejmara çûyî ser sanduqê hejmar kêm me ama yani hindek evê wê hene hindek hevalê me hûn zanin derweşol dikin vê derê koçber zav zêdene civanê me zafayê derweşol dikin ew hatibên çon carek dî nekarin werin. Em berê xwe denê aliyê dî hani na evê da hindekî pirsgirek hebî yani na bajar bû çon hatinê bo evê pirsgirek hebî. Hani belê mixabin dîsa hejmar kêm bî belê em dema berê xwe dene dawiyê hem ji bo Wanê ez bêjim hem jî derdorê bajarê din yani gelê Kurd ji bo vê hilbijartinê çi dest dibe kir. Yani çûne ser sanduqê ew xwe kevşkirin rengê xwe kevşkirin vê awayê da polîtikayekê başî meşandin gotin em Kurd li vê derê ne em vê şeklê biryara xwe didin û ser işte jiyanekê azad jiyanekê wekew em ê xebatê xwe bimeşînin vê şeklê jî çûne ser sanduqê raya xwe dan ji bo aliyê guhertinê. Belê her Gülcan di vê çarçovê de jî yani niha dema ku em temaşe dikin muxalefetê vê carî bi hemû hêzexwan got bi taybet Partiya Çepên Kesk li qadê bûn ji bo çawa derbek di tora yekemî de li rejimê xistibin li vê torê de jî dixwastin derbekê hin xortir jî li vê rejimê bidin. Gelo li gorî encamê ku heta niha hatine hûn weke Partiya Çepên Kesk tişta ku we dixwast yani peyama ku hûn bi vê rejimê bidin hêzkirin ku tişta ku dixwazî te nikarî li Kurdistanê bikî we dayan na. Ya me eşka jinan da zaman rastî tura yekemin jî yani em bêjin dîsa rayê gelê Kurd neba o tura yekemin de xwatê ser keftiba belê me nehêla ser bikewe me hêlan de tura duyemîn yani hûn zanin aliyekê çika imkanê dewletê hebe em bêjin destê wan da ye dîsa me xebatek meşand rastî em dîsa ser biketin ez dîsa tînim ziman yani baveriya me hebî me digo em ê ew bikin em ê vê rejimê guherînin servê baveriyê me xebatek meşand ama dîsa bêjin gelê Kurd taybet gelê Kurd wê dî jî gelê na Tirkiyeyê dijîn yê divên guhertin çêbitin yani ewan çi hat destê wan kir îro şûn da jî yani tiştek xilas nebiye berxwedan jiyane em ê dîsa berdewam bikin wê. Belê. Belê Gülcan Kaçmaz ji Wanê parlamentera Yeşil Sol Partiyê mêvanî me bam dibêjin ji bo bejdarbûna we gelek spas û di xebatên we de jî em serketên ji we re dixwazin. Zor spas her bijin dem baş. Belê bînerên hêja her bi ji Amedên vê carî berê xwe bidin ji Wanê berê xwe bidin bajarê Amediyê Bakurê Kurdistanê ku weke hilbijartinên derbas bû jî bajarê esasî Bakurê Kurdistanê ya ku çavê xelkê Rojavayê Kurdistanê ya Başûrê Kurdistanê û Rojhilatê Kurdistanê her timlê ye ji bo vê yekê kam temaşe bikin li Amedê hilbijartin bi çi awayî derbas bûn encamên ku hetan ham hatine bi destxistin mirûdkareyên li Amedê ça şîrove bike ji bo vê yekê jî ji rêveberên Partiya Komûnîst ya Kurdistanê Birêz Nusretîn Maçîn bi me re amade ye. Birêz Nusretîn dema xweş be hêvîdarim ku rewşa baş be. Ez jî spasiya xwe dikim mêvar baş. Belê Birêz Nusretîn demê derbas bûyî jî dema me hûn kirin mêvan we digot xebateke zêde ya ji bo têkbirina vê rejimê heye ji bo careke din bi vê rejimê bidin fêmkirin ku ev tişta ku dixwazî hema te nikarî bi aweke hêsan li nava xaka Kurdistanê bidî meşandin bû di tora duemîn ya hilbijartina serokkomariyê de jî heta niha daneyên ku derketine pêş mir dikare bêje ev yek heta asteke gihiştiya armanca xwe lê dema ku mirov laliyeke din jî temaşe dike rêjeyeka çûna li ser sindoqan hinekê kêm bû gelo li bajarê Amedê mirov dikare vê yekê biçi ve pênase bike weke din bi aweke giştî hilbijartin di nava atmosfereke bi çi awayî de hem li bajarê Amed hem li nava Bakurê Kurdistanê û Tirkiye derbas bû.
Yani despek edeceği bejim de helbijartın demek o çebu nabara her du helbijartın da demek o kin em bejin de hafta hebu devin habere da pirki kes em bejin karkere demsal ve ki devlet memuri pirki em bejin ok bun bela bu le carzi beştar bun rasta nizike saddi de puan ve ki kemasi heye le Türkiye'de ul Bakurê Kurdistanê da zî beşdar bûndan kemasi heye le em dema ku 14 Gulanî û 28 Gulanî berhevdû em bêjin Kemal Kılıçdaroğlu namzatê Serokkomara İttifaka Millet yani çar ew kê xwe zêde kirin yani li vir da deng zêde bûne nîzîkê 48 em bêjin Kemal Kılıçdaroğlu girtiye 52 jî ew ka Cumhur girtiye lê di vî hilbijartinê da cî ku em bêjin wekî AKP qurt bû wekî mîna Rihayê wekî bajarê wekî İstanbul dehinkî bajaran da wekî di nav gel da li ser sandoqan da çalakî provokatif bi kar hanîn wekî hevserokê me Rihayê Ahmet Atış îro okê êrişekî hat li nav Rihayê dema ku li ser sandiqan digeriyan û wekî Alî Şeker vekili İstanbul CHP ew jî li Rihayê da rastê êrişekî hat em bêjin wekî barya Rihayê çû dibistana ku deng bi kar tînin ew jî bi tundî hatin tehdît kirin di vî hilbijartinê da rewşa Türkiye bi rastî derket holê ev 8 salekî wekî desthilatdariya AKP dixwastin civakê wekî dubare bike wekî dualî bike di vî warê da eva xwe ser dengan da zî nîşan da yani em bêjin 48 52 bi wekî bi dewletê ve wekî bi sermaye ve wekî bi civakê re hemû ew civakê civak nîvî nîzîkê nîvî wekî muhalefet nîvîkisî ji desthilatdar ra çû lê çima muhalefet ser neket divê mirov ser vêya biaxife gormin Kurdan di demekî şertê zor da şertê awerte da em bêjin 8 sale li ser wan şerekî kirêj hatiye destpêk kirin her ro bi deyam kadroyê wekî em bêjin rewşenbîr parêzgeh parêzer wekî em bêjin xebatkarê rêxistinên sivîl yani her awayê da ew hebû baskekî tundikî siyasî hebû li ser Kurdan li ser partiya em bêjin Çepû û Akes lê di van şertan da zî Kurdan wekî em bêjin partiya Çepû Akes piştgiriya xwe bewkîtî da Kılıçdaroğlu em bêjin li bajarê Kurdistanê da dengê xwe nîzî gor 14 Gulanê dan yani em bêjin Birês Nusretîn Amedê belê Birês Nusretîn nîzî heftê du belê ger dengê me dibî ez dixwazim vê yekê pirs bikim niha xwe xelkê Bakurê Kurdistanê wekî we jî got ev bi salan li dijî vê rejîma faşîst di nava berxwedanekê de ye
لی وی پولیتیکا این کوی رژیم فاشیست بخوره دای آواکرین نتنی لباکوری کردستان ادی ترکیه جی بر به ویرانیه که زیده و بریه دما کوم لی تماشا بکن اف رژیم فاشیست وی گلو بکار به بقاسی 5 سال دن وی روش به آوای دوام بکه گلو معقوله ام گوام بجین خلک ل ترکیه جی بکار به بقاسی خلک باکوری کردستان لی برخوا بده او نقویا دما کو ام ل روش ترکیه مزه دکن لتركيا دا صدي شست هلفجارتي ترك ام بجن مزاج پرستن نزيكي چل ام بجن وكي چپكر دنگدار هنن جبوي محالفت زيدوي هلفجارتن ادازي ام بجن وكي بترس محالفت كر محالفت كي بجسور محالفته کی وکی ترکیه چوا هات وی روشه چما علی آبوری دکت وی قیرانا پر زده تکچونه امبجن چما امبجن ایرو دلار وکی پای هلبجارتنه رقم کو ته تلفظ کرن اوه صدی ببه سو 5 دوینا برات آخفتنه لسبب وی مثلا قیران آبوری دا وکری بچسارت نشو سرده سیلاتاری آدویمین امبجن وکی HDP وکی پارتی چپو کس کردان پشکری دا محالفت لی محالفت بوکری بجسارت ev pişkiriya wan ew nekir xwedî derneket desthilatdar riya AKP em bêjin Hudapar mînak bidim Hudapar wekî Süleyman Soylu gotekû proja dewlet de ye me wî girt ber girt cem xwe û wekî li Kurdistanê da projeki devlet heye lehember tevgera Kürt a demokratik ve ki bin bandora devlet da İslami tevgereki ve ki cihadist tevgereki alternatif hember tevgera Kürt çabo ki rekstim bikin bivekiri xwedî huda pare derketin le ve ki Millet İttifakı وی جسارت نشان ندان خودی پارتی چپو کس و کردان خودی در نکتن سیاسته کی بترس مشاندن و علی قیران دازی ام بجن علی قیران ترکیه دسر جواکه چه باندور چه کریه ترکیه د جیران خوروکی ولات روجلاتا ناوین وکی امبیجن به هز ناونتورا تکلیوی چم مرحله ده دوی وارد ازی جواکی اوک نکر چوا بیجم آگاهی کی باش جواکی اقنا نکرن ایرو مثلا ام زانم کو دستیلاتداری AKP جبو کی قیرانا ترکیه آبوری patlak ne de veki ne takine ji Suudi Arabistan'ı ji Katar'ı ji welatên Körfez em dibêjin ji wanan diviz girtin. Belê ji xwe her Erdogan bixwe jevek belê ji xwe her Erdogan bixwe jê li vê yekê mikur hat ku heta hilbijartinê wan pere ji wekî wanî ziman ku ji herêmên kendavê girtine û bi vê awayî هاو دادم که آبوریا ولات وکی باشه بدن مشاندن لیتشتا که از خوازم و پرس بکم اوه گلو وی بوی آوه حتی کنگی بمش یعنی هم بشین حتی 14 روزان جتورا یکمین حتی تورا دویمین بوی آوه آنی گلو جناب پیدا چی بکه اوه قیرانا آبوریا وی دست پی بکه بله اوه وکریه وکی هم بشین ولاتین روژاوا وکی هم بشین ولات Avrupa veki Amerika dvi helbijatine da veki bedeng man le velate roşlat
مینا روسیا مینا قطر وکی سعودی عربستان وان ولاتان دا پشکریا اتفاق جمهور کرن هم علی پراندا هم علی دنه دا هم کارم بیجین کو او زلال قیا دکرن ل اتفاق ملت گورمن muhalefet da per paşfema hem Ali embejin karkeranda embejin Ali jotkaranda embejin Ali karmendanda Ali embejin veki mutav okeda em de ben emekli takavutanda de mafevanda per kemma jibovi ایرو اگر خاطیه وی مرحله اف مرحله دا رولا کردان هبوی کردان پیشگیری ندانا گورمه evet Turayı kemin da çarday Gulan'da serbiketana. بله. شو برس نصرت. بله. شو برس نصرت. بله. وقتی وجانی زمان شخواه گر کو ام بجین جالی کردان وجه پشت وانیج بوی مخالفتی نه هم شخواه ما تورا یکمی ده هر تونه بون جبر کو دیاره کو پولیتیکای خوش حتی نه نکارنه به خلک لنوا ترکیه بدن ناسکرن جبو بجدار بونا و ام ده بجین گلک سپاس و ده خباتن و ده جیم ام جوار سرکتنی دخوازم برس نصرتین ماچین جر وبریم پارتیا کمونیستیا کردستانی لباجاری آمد یا باکوری کردستانی میوانی مبو برای ام وگر میوانی خواه استودیو ام هماش ویکیش دست بکن ها دانین هری داویه جی ین تکلداری آنگان بشن پشتی و بوناج صادی نوتو نهی صندوقان لگوری کوتی خویا کرن نامزد جمهور اردوغان جی صادی 52.6 و هر وها قلجدار اولوژی جی صادی 47 نوتو چاری دنگان بدست خستی ام پارتا خویا دم بدن گر کوالی مبدن لسر اکرانان و جرایم تماشا بکن گلو لباجارین همین ترکیه یه مثلا همچنین باکوری کردستان رژیه که به وچه آوای هاتیه استانبول دیجی جاره کدن و جاره قلجدار و پیشه انقره به وی آوایه ازمیر مرسین آنتالیا و آدنه ده همان چارچوبه ده بونش خو ده هالبجارتنی در بازبوی ده رژیه که به وی آوای هبوم عجیبا بدیشین الباجرین کردستان باجرین باکوری کردستان رژیه بودن ما با آوای که بش نکل سر راوستن لگوری قانون ترکیه انگام بشین لگوری تماشا کردن وان باجر استانبول انقره و ازمیر دسته که دبان یعنی اکو بسرکتی او بون یعنی کو هرتم لپیش او بون او دسترداری دکه دسته وان دل دیاره کو توی دوی هل بجارتنی دا قلجدار اولم لوان باجران لپیش جی لی رژا دنگین کو دهات خواستم دست نخستیه هم وی که چاد بینه خالد یعنی ها ترکیه نقشه دست پیکی جمالن هری اساساً در دور ترکیه باشوری ترکیه روجاوای ترکیه همه بیجا تمید دست جهه پیدایا اساساً هنه که آناتولیا ناوین هنه که چه بیجم محافظه کارن و اردوغان پر راحت که دکاره وینا مانیپوله بیکه و وان باجاری هم بگومان ده قدر ترکیه دا دیارکارن رولکی گرینگ دیزن نه سرکوماره کی کوان باجارا نگرته به جوی شوندا و پر راحتی اگر سربی کوجی اردوغان اگر سربی کوجی بلکو اف انجام هند دنا هیچ تا نفرمینه جی اف لگوری آژانس دولتی گور آژانس آنادول و گوری آژانس نزدیکی CHP یا آنکا در واسط بمانا یا انقره لگوری وی وان انجام درد کهونه ortaya pişti ku deste hepjartin ya bilind encama hamir rayvar hepjartin jber ku geleki sinduk adaji itirazat nekirin ne kabul kirin he dibe ku jarek din warin jmartin ev daneyin ku derketne holi dibe ku warin guhartin lehi qilishtar olda dibe ku warin guhartin fakat de encam dal gori ve nakşaya han bineri mesela Bakuri Kurdistan bigişti ne Erdoğan ser neketiye. Disa bajarın ticaret koteyin kirin heneki rawşenbirtili heye be dünyaya dinstinin لوان باجرا دیسا اردوغان سر نکتیه جبونا وی وسا حسان نبه ترکیه برابره جبونا دما اردوغان دو گوت ایکو استانبولی وندا بی که اساسا ترکیه وندا دی که نه مسئله ده هلبجارتنا دا
گشتی جووندا بکه مثلا نه اوه دستی راحت نابه استانبول بخوا دولتک پچوکه 20 میلیون انسان لی جیان دکه 20 میلیون زیاتر جلی باکوری کردستان جیان دکه نه ترکیه لگوری و 11 میلیون بیتری 11 میلیون تنی کسی کو مافی خواهد دنگدانی استانبول هنه بله یعنی تو هشت پارلمانتر تنی استانبول نه نفوس توی گشتین بفکرن و حجم تجارت آیون بفکرن علی آبوری دا اون بفکرن علی چاندی باوری نتوی او قاس تکل تبله و به دنیا را دستینه بله باندور اکوی هیه و سر ترکیه سیاست ترکیه باندور اکی دیگه یعنی اصلا نه ایسانه جگرک علی با کارهم بنرخینن رغمی کوفان باجارا دسته ودا نبن هون ترکیه دا نکارو بدستاتش خو جبون او اینها کسین که دشوپین روزنامه‌ان ترکیه دشوپینن و کسین که جواکیج آنالیز دکن آبوری آنالیز دکن دبیجین که دمک کرد او جاره کدن ترکیه بچه هل بجارتنه جویشون دا اردوغان دی نه تنها سرقه وسا حموتش بن کنترل دا به ترکیه اگر که مخالفت ترکیه که براستی جید عالی دموکراتیک بوینی دا بکار بل برخوا بده جویشون دا تکوشین آخوا بلند بکه جبر که ترکیه لبر قیرانه که آبوری یا پرکوره و حکومت ترکیه دا یعنی یک کسی که مثلا دیکتاتوریه کنه حال ترکیه هاتیه فرض کردن و امری خوشویشون دا قصه انسان نبه دم اردوغان ترکیه هاته هل بجارتن و دم قیرانه که کرد ترکیه هات بوجیان کردن قیرانه که آبوری حتی سمیت و چای که دیگه بگمان اینها روش خرابتره اینها پیواجو هل بجارتنه دا هنه کی مانیپوله کردن سر کردن اردوغان چه روز بری بخواه ده تلویزیون دا آخفی ده تلویزیون ترکیه دا گفت که شکر خودیرا دولتی که کنداوی بس قطر دکر از وارد کم گفت هنک پره آنی خسته صندوق ما کاری ام نفسک بگرن ای باشه پیشتی کل بجارتن خلاص بو عجبا گلو و نفس بکار به دوام بکه و نفس های بچکه یعنی بکار به وینا دوام که نه دلار در کتیه 20,000 و خلق نکاره یعنی نتو پرستیه به دینجیتیه به اول پرستیه به سوءاستعمال کردن وان نرخان ته نکاری جواکی بدی سکناندن اینها کو سبه البجارتن خلاص بو هر کس به دینی خواج اردوم خوازه خزینه دولتا ترک کتیه بن دینا بله خزینه دولتان در روش آوارته دا هری روش آوارته دا بیله ناکه من دینان اردوغان ها بل حتی ایرو آگاهی بیاوی شب بگن نزدیک 7 میلیارد یعنی دلار دبن دینان ده ناقص 7 میلیارد دلار دیندار خزینه ترکیه دما کوم رو تماشا دیگه پیواژو که به وی آویده خزینه دولتان روش هری آورته شهر دا سفربرتی دمت اعلان کردن پسپوروان لکولنریان بخاری قاشت کردن دگوتون د شر جهان دویمین دا بیله اوقاس دولت تک چو یعنی ابوریا و کیم بو و دمیجی د خزینه دا دیسا زیر هبون پره هبون ثروت وان هبو د کاربو پیوسی خو پیپینه نه خزینه کتیه بن دینا شرکت وان شرکت پترولیا نفتی اوقاس دین کریه روسیا راد بجنیا تکلیم استراتژیک پرخورد بون انزام چیم بیه اوقاش روسیا دین کریه نه نکاره دینی خواب ده روسیا گوتیه تنکاری دینی مبدی واره فابریکه بده من ترکیه کتیاره بره وشین ها جویشون دوی نکار به شکلی نه هر کس بجه اردوغان سر بکه و اوسا بکه فاشیسم اردوغان فاشیسته فقط اردوغان در فت دستی ویدا نمادی وکی بری و فاشیسم خواه پیک بینه اگر مخالفت برام بری که مکیل بر خواه بده گلین ترکیه که مکیل بر خواه بدن نچار بر خواه بدن نه خوازن جی نچاری بر خواه بدن چونکه برچی بدن آنها ترکیه نه فقیره ادید کتیر روشکه برچی بوینه آلیگرین اردوغان جی ایکونها ایرو رای خدانه اردوغان جی دمکی کرد و راستیا ترکیه کوته جین پر اشکره جیان بکه رو بمیه به راستی را ایوی دمه ایکوان باجار تایبت تجارت یاد که دست ویدا نبن اردوغان جبر کو استانبول دما دست ویدا بو دهات استانبول به سر خود ته دولت کی دکر وردا بالافت کر ویدا بالافت کر اینها اف دهات دست وچونه و چه بکه دبر دخسته خزینه مافی استانبول دبر بلدیه استانبول دبر بلدیه حمو دوران دزید دبر و به تجارت اقدام مشاندن سیاستا کل سر آبوریج ده مشاندن اردوغان خورد بجه یا از اکونومیستم بله اکونومیان آبوریان برچواه
Erdoğan hem mümkün vişunda berdam bikeş. Buna vi tişte got esasen yuvara serivi. Yani belki herkes diyecek ki Erdoğan serket ve işte carek edin faşizm playa kabling beguman Erdoğan faşiste. Hatta jesti yuvara faşizmi peş beka kurbikede Türkiye'de fakat ev derfeti yani خلقی با کوری کورسانی له دجوی رژیمی بسالانه بر 5 سال دنوا بر خدانه دیه ل دما کومروف تماشا دکه توی کی جل نوا ترکیه دی قیران کو در دکه و جواکا ترکیه دی جهب دخه ل عالیه کدن و کی جان زمان اف قریز ابوری بتنی بس کو حتی نوا کولان ترکیه دی بو اردوغم بس yani hatta vuru bes yani nasıl da çekdin de bikim daha Erdoğan devlet Türk Hristiye xafke ki usa le her deri nava şarekdaya de her deri de Kurdistan'ı bu Kurdan raşardaya de Suriye bu Suriye raşarda be hazaran be de hazaran çeteyn Erdoğan ve deri maaş yıkan müçe yıkan Türkiye'de girin evet bir şunda cevap peşvazi bikim be Rusya bu Ukrayna Rusya ra teklivan xarabın be her deri teklivan xarabın evet cevap peşvazi bikim jibona uyaz bejim amri yukurte uyazide nebe penç boş 5 salat ehil bijartın fakat oyunu kar be 5 salat der xadı yani hund bejin hatta am bejin البجارتنا 2028 نه معقوله کو اردوغان به سیستم هی و ولات بریبه به ده البجارتنا 2024 دا ای هرمی دا بله و دمی قدروی بنیرنا من هری زده حتی و دمی کار برخوابده بلکه نکار حتی و دمی برخوابده اما برخوابده جی و چاغه راستی ترکیه اشکره به و چاغه دوی اردوغان واره بنیرنا منو سایه بله نانی تو بو اندوی البجارتنا ده از دبیجم بلکه خالق دل مرو بالبکشینه سرچیه براستی جدر وی PKT'nin Türkiye gelek ali hem avana ali heyz de dibijim devlet de dibijim diyarker bun delbijartına Türkiye'de. Ev halaki pir giringe pir dimenji vedemedi derketin zede milyone ku hatta qasi reje ki zede milyone ki kesin ku biyani yani ne Türk ter ku dengi xab karani neji de kadar Türkiye'de diyarker bune. Yani ev ya meleki ev meleki di havale ma xalıcı bahskir هزین درویجی پر دستوردان کردن ملک روسیا ملک آذربایجان دیسا ولات امکان داوی یعنی مرو دکاره belki bir rengici penasa bike demek dinci به حالی که هیچی demek dinci خواستن به اردوغان روشا که ترکیه که هی اداره بکن اویا براستی کی وره سر حکم بلا به سر حکم روشا کنها پرسکریکن اساسیه ترکیه حال ما خالجی بحث کر یک پرسکریک آبوری نه تنه پرسکریک خدامم مرو لی تماشا دکن ها اف ولاتین کنداوی کسیم کن بجین هر چقاسی عالیه آبوری د پرزدری که وانجی هبل لی دکاره بوان پریکوجور دگرن ل ترکیه کیف خواب ماشینه ل اروپا به وی آوا یعنی ترکیه اوقاز بیا ولاتی که هجار کو کسی کو جدر و دربازی نوا ترکیه دبن سر حساب خلک ترکیه کیفی لیکن yani tişte ku Erdoğan ve hilbijartene de jibuy ku taybeti mijara aburi ne kever ujava civaki jiber rasti yek mijara heri zede hemu civaki de eşine perskire ka aburi jibu ku evya taybeti jibu muhalefet li Serbiya ne kare denge xaper bilin bike çekir Erdoğan heri zede li ser netewperestiye propagandakir yani jixwale Türkiye konjektüra ku hebu بنرنا من جویاره دست دا یک اف آدو یمین شکل بیشم بحث دیدی که سر نتوپرسیاد که نه باخشلی توییت کاویتیه پارای کردن کشی که به که وال نالیم کار به سروی جهنه کی شوه بکه دبیجه ایرو شوندان ها پشتی کو انجام درکت نورته دبیجه ایرو شوندا دبی و گلک تشتوارن گوهارتن دبیج بو هر کسی و گلک تشتوارن گوهارتنش بو ماجی گلک دبی از بهیوی ما ترکیه و کا خب مینه yani avanaji jime belki em ekut eşkere dibin em dibinin avana rast hem desverdan eku divan hilbijatına da hatine kirin adinici rasti mijara naha ittifaka cumhuriye ku PKK'ya ku heji esas çıkası yekpare meleki ev ama baş AKP konjektüra Türkiye kişan ali baş nirxand netewperesti hetim ev gutin yani gelek me analizi kesin ku nezi AKP'nin analizi ku dikirin gutun demate ve yeki ku o qasi tırs dinava civak ya da pompa kirin ku civak anin ravşeki ku o qas bitirse edi aburiye ne fikre yani ravşi aburiye kriza ku heye ravşi zahmetiye ku hene ne kare bifkre jiber pirzede li ser netewperesti li ser şer li ser tirse civak
aslında bir tersi terbiye kirin مرو دکاره قسمی bir rengi ve beje دیسا جیش خو ام لام بحث انیا جمهور دکن هر زیاده برای تدید AKP شخورا دگود محافظه‌کارن دموکرات اصلا نه بویه محافظه‌کارن نجات پرستن هری نجات پرست یعنی چیزگی او بری خپی پنا یعنی AKP بخوجش پناسه خود درکت ها یعنی روشا کنها یا بشه کو جمهوری کو هیجی خدا پر یعنی دوی بشه جمهور دجی خو گرتن بخو عالیه کدن ده او انیه کی لسر کیجان ترسوخ خوفا ویک داریون دا بکن به هر کسی فقط نابر AKP مهب و امجین پارتین دور ده جهم بجه با کی پرکن فرق نابر وان دامایش بگو همون سر خطا نجات پرستی دمشن و دخوازم به خطا نجات پرستی جی او کیمانی خوین ها دکو دلار خود دوزی تالا نخوشی به وی آوای بدن و شارتن ده و حتی کنگ اف بکار بند چارچوبه که دل کیلا که بمینن او زحمتش برکو که حوالی منها خالد جان زمان گو توییتر هری داوی یا bahçeli hene ki veki ravadike. Yani ev nirxanın her teme هو دما کو احتمال کو قلاشتار رو قزنج بکجی ev nirxanın tım daha تکرن. Yani کو قلاشتار رو ور سر حکم جی یک mesela parlamento بده سخستنا beş cumhur ve prezahmeti dava çekirin. Adını jî rawşa walat ya ku heye. Yani mele aburi piskirikin sereke civaki hene. Piskirika Kürt دیسا ترکیه ولاتا کی ایزوله بویه به یک جیران خواره دناوا روشکی آشتیانه دنینه لگلک ولاتا نهال بنیری نامن گلکی دی جهان دجی روشکو نها کوهه جبو اردوان ve pevajoya ki per hesan nebet pevajoya peşiyamede jibuna ya ama ev şoğlant akibe mirov lazım be bibine de cihan edeji trendeki netoperest haya ser darbala khabdi لولات أوروبا يكون هاري زي ده بحث كان ديمقراطية كده داويد لأوروبا جاب دركات بيش ده 2022 ده ليازده ولات أوروبا حفت ولاتان نجات برس محافظة كار يعني محافظة كار بسير كرت أبيه إشارات تشيا كونجكتورة كي جهاني جي جبوا نجات برس تاجون جاو بويا الكلا كافيا ولات يكون هاري زي ده وكي كيف نشوفيا ديمقراطية لهي نه إسفيتش يعني ولاتی کو کانتونا تیمشان گلک زمانه خواهی فرمی هنه چی یعنی لکیجان آلیاز دبیجم ولاتی اروپایی کو سرکه وک فرانسا وکی ایتالیا گلک ولاتی کو نجات پرست سنر کتنجی پارتین محافظه‌کار و نتو پرست دنگی خواب بلند کرنه یعنی دخوازم بالای کشیم سروی روشا ترکیه روشا جهان نخوته یعنی اف کنجکتوره ترندا نجات پرست محافظه‌کار لازم مروف سده می پرسپکه چما اف ترند محافظه‌کار هم اروپای افقاسی کاری کو کنه شوپه دموکراسی خپه بناو دادن بسر کفت اردوغان جویجی سوت ورگرد بنرنامن آدنجی روشکی دنجی کو مرو لازمه بالای نه جسو بکارانی البته اردوغان به ما هپیرا تکلیه خواهد چکر فرقی وانه ما حد عین خاطر ده هدا پارج آنین گل خواه هری زده و خاطر دشخولین زدن هری زده بوی هسته دشخولین ترک اسلام دبیجن یا هری زده نتوپرستی و اسلامیت یا قاش و خدنا خویا کرد اردوغان سر پیاده گرن ها اوه یعنی اروپا تدید یه نجات پرست لسر کیجان لسر کیجان آلیان نجات پرستی خستن ترندا بلند و سر خستن یک شر ناسا یعنی لسر شر لسر ترسه پرسکریکا اولکاری ترکیه جهمان تشتی نه لسر مسئله پرسکریکا اولکاری و اول پناسه خود بجن ترور اساس ترور هر نزل آن ماشین نانی نها او شخواه که من گفت قلیجدار رو جوید دما پیش داده خوینی دابون داخلینی خواده او چند خانه سرکین کو نامزد اتفاق ملت کمال قلیجدار رو دنا و داخلینی ویده درکتی از خواستم هم بواره پار بکنم جبی نرمین رونهی تیویره شخواه ساعت نهو نیوید هاتا پایین کو نامزد اتفاق ملت قلیجدار رو داخلینی که بده چاپامنی او تکلداری هل بجارتنی و انجام کو حتی هی به رای گشتیره پار و بکه قلیجدار رو داخلینی خودت بیجم مال برخدا او ام جنها و پیداجیم لدیجی ویر رژیمی جاره کردن لبرخاب دن هر وها سپاسیا کسی کو دنگ شبو به کار آنین سپاسیا ام بشین سروکیم پارتین دنیان دنا و اتفاقم ملت دکریه هر وها جن او جوانان را جاره کردن سپاسی شاندیه بجو مشامه وی لدیجی وی رژیم دوام بکه محل بجارتنه که نه عادل یعنی وکه ود سپیکی جانی زمان شخواه البجارتنا کو بیک هاتی دنا و شرط و مرجم هاتی ده نه البجارتنا که عادل بو نامزد اتفاق ملت قلیجدار و جویه که دوباره دکد به محق گل ندا خوارن ام نادن خوارن جی اف باکی چارچوبه که گشتی یاکم پیامین قلیجدار و داخلینی خود گوتن اگر که حوالی ما
دانین داویین جبو هالبجارتنا نامزدیه سرکوماری جاره کدم بدل سر اکرانان ام بهبره لی تماشا بکن بله اف دانین داویینه کو اردوغان لگوری صندوقین کو جسادی 9.10 هاتنه وکرن جسادی 52.7 قدیدار اولو جسادی 47.93 یه دنگان بدست خستیه و جاری از خوازم بالی بکشنم لسرویه که نها لگوری و ام بجین دوی هالبجارتنه ده اف کوچبرین کو هم جی سوری و هم جی ین جبو ولاتین دنیان در بازی نبا ترکیه بنا جبو اتفاق جمهور جبو اردوغان ارکی خواب داوی کرن یا نه ارکی خواب پیکانی جمعکی جه پرستیکی يعني بلينا كوچبرين يعني ما قلت بلش بركوش يعني زمان كنا قال لك هنا دشن لسر صندوقان دنج وخب بكار انيه قلت لك تركي نزان براني وانجي حتى دبيجن نافان چند مهانده يعني ده هزار انسان كرنا همالاتي يعني دوا چند مه داويه كو بجارتن دروجه بده نه يك تركا كوچبر اساس يعني باش بكاراني يك لهمبر اوروبا باش بكاراني لسر ويا هرتم اوروبا تهديد كيركو جيره تاويس ورا داين بشتكري وای بكن ادريجي ده هندور دجي چا بكاراني همالاتي بون داينا وان شخوا اوانا كرين ده انجام ده يعني حتى هلبجارتنا چارده گولانه دجي چته جسوری چون دنگ خوب کارانین جبونوی براستی ام گرک باش بزنم یک دنگن در وی ولات آدویمین دنگن نه سوریان يعني نه همالاتين تركيا دنگ سوريان و دنگن بيانيين دني اكو بنا همالاتي تركيا و ب AKP جبوكو دنگا بدن وانا جبوكو خدمت وان دكن د دنگدانا تركيا ده بله خالق مرو لازم دست نشان بکه لسر اراده ترکیه اراده ملت ترکیه باندور کربون يعني لازم افجي شرعي افجي اساس برسكريكا شرعيات دردخينه هولي جبر وانا يعني روشك بفيرن جي هي يك مثلا كيجان ارمانجي كيري ابو خو سيك دخسر ادنجي دنگن دروي ولاتجي لاوروبا باورو ودولار معاش تقرا لتركيا درباره فقير وجاران ده خزانان ده كسي كو بيعوج دردك هذا مادام كنت اوقات جبي رجمي رازي تجبي سلكه باندوري تو بي باوري تل اوروبا تشدكي يعني حتى هناك جبر جوصد بيجن لور دستكا بارتيين تشاب و ديمقراطيكين جبركو هاني بويتقاي لهنبري كوچبران رخنا دكين وانا ودستك دكين تركيا ديكتاتوريه دستك دكين يعني وانا مجاري يعني لدرجه ديمقراطن لنوا تركيا نجات برس يعني پشتوانی دموکرات هم دیگه تو خوازن دموکرات هم پولیتیکای وان به مشاندن لدما کو مشارد به ولاتی وان طایا نجات پرستی دیگه حتی به بجارتن دجوی دقت کرده دست به که قلشتار رول پیش بها بشی دنگن در وی ولات هاتن وکرن بجاره که قلشتار رول دنگی وی داکت جبر براستی افجی به تایبتی دنگن لآلمانیا یه پر باندور کر بنج بو بجارتنا سرکومار یا هم جه پارلمانتوی يعني یک مروف تاني يعني البته يعني كيكو درب دخبتن احتمالك برمزن جريدان واني ابوري بتركيا وهنا يعني عاليه السرمايه دجي جبي اقتداري راند خوريه كي دكن يعني بصا هما تاني ام لسر اساسي ترى تثبيتك السوسيولوجي كافانش محافظهكارن ومليت برست امريكا وسط دست بگرن احتمالك راستي ام اگر ام 22 سال بنرخينن AKP kitle ki girse ki ku چه بيجن هف باري راند خوريا ويجي هي يعني اف طيبتي كسيمين اگر مدر وي ولات جي بيجن وانا قسمه كي وانا جي كسيمين كل تركيا دجي ياترمي خو هنا جي سوت وردگرن اقتدار سوت وردگرن بيرنجي دنگ خب كارانين قدر تركيا ده ديار كده ميرنا هول خالد جي كيما كي تكلداري في بوليتيكا كوجبران او كارانين وان بگرن او پشت رجام هنا كي باشرين باكوري كردستاني دبر جوان را در باز بکن گرو پولیتیکین لویه کی به چای بون هوار خالد چه دویش بویه کی به تایبت کار اردوغان با کوچبران قدیا نه نیرا من هینو نه قدیا اردوغان د سروان کوچبران را ج اروپا پره دگره بله و دمه کی بخواز به نفس بگیره و دمه کی جبور لچونی وان زام پاشت بگران نوان زمان زو بوچه بیجا کی بنا راز سینورا وکم جاره دم بشینم اوی هنا کی له بکن اوروپا جی لگوری برجواندی خوش بو دری وناکن کوشبر نچون وی داری او پرسکه ل ترکیه مینه ترکیه پیرام مجول و آلیکاری بکن و همان دمی دا نه مجبور نکن ل باکوری کردستان ل ترکیه ارتجه کی پر مزن چی بود جنوب آباکرم پیوسته
وکی کدا ارزان اردوغان وانا بکاربینه یا دویمین استر تبع زیاد بکن پاپا دخوانی ده ها ویده میده لا جبو کوچبران تدید هر زیاده مخالفت به چه سوش دارت کرد دسته که روجاوا سانکی حمول پشتوانه پاپا دخوانی ده جبو کوچبران گفت اساس اوروپا جی دخوازه که ترکیه ده يعني وانا قرتنا كوچبران جبوه بفايده اجبركو اف كوچبرنا چه اوروبا يعني بويتقاي كو اردوغان هذا ماشينا جبو كوچبران ده خدمته ولات اوروبا دكه جبر كرنا وكي قامبا يعني تركيا خصنا قامبا كوچبران هم كوچبران كو افغانستان تنجي ايران تنجي سوريا تنحمل بيگمان سياستا كو اردوغان لتركيا ده ماشينا بگشتیج اساسا خدمتا هزین اوروپی دیگه روجا باید که روجا کو خدمتا وینا که روش جدا بجبر کو ابوریا هم بگشتی شوار حتی هوایی که میبینیم میجی پارلمانتر بولا اوروپا یدگوت دموکراسی اوروپیان تنش بو اوروپیانه دماج بو ولاتین ج درود به ایده افد به برجواندی اول گوری که ج تفجیر بس سر در تشتی کو مرو لازمه بنيري نامن مخالفات جرك نكبت بابي خفكي تشبو نام مجارا كوچبربون چما چهدبه جرك اف برسكيربايا چكر يعني ديت كوجواك جي كوچبران رحسزه دجبريا كوچبرا كرم بخواجي فراستا مخالفات پناساناکه يعني لگوری پیوان دموکراسی پناساناکه و دم گرک چلی پرسین کربایا هر زده کود بس دم کوچبری شر گرک دم دجبری شر کربایا هر زده کود هلا شر چه بچیه اول پرستی او نتو پرستیه و دم لازمه لسر پویتقانه مشاند با نها لسر انجام را نرخاندن کرن مرو دکه خفکی جبره دیتن کو انکتن چی کو چبونه دیتن کو سینون اون لسر اساسی کو دجبری کوچبرا كوهي او حسيه كوهي قسمه كده نقرتنا نرديس مخالفات جي فرق خوش وانات نكاري دانا هولي جبر يعني كو روشي كوجبره جي ورا داس قرتن سدما كوچبريه چيه بري هر تشتكي وكي مخالفات ما دمه چارسريه چارسريه دگره ودمه د چارسری کی ماینده چیه لسروی سری خویشاندن پیوست کر نه تنه وسا هما راست گوتنا از کوچبر امی بشینن بخواجی جبوی این کو دموکراسی تمثیل دکن جبوان نش نه تثبیت کی راسته و نجی مجاره کی مرو بیشتر ببه یعنی اویا هر زده جی محافظه کار و نجات پرست به پناسه بکارتینن دجبریا کوچبران یعنی ام مجاره کوچبر نوی مجاره ده دگرند است یعنی مجاره کو سلام چیه لازم وارد محاسبه مخالفتش هم خواست به اوای که لزو بس هم به جزای خواج کوچبران خلاص کم بیکوای که و جانیزمان پلیتیکای که دیار کرد یا صدم اساسی و کوچبری چیه دینه پیشه خو او چارسریه که وی پیشکش بکه به درخواستنا کوچبران خواست دناوا ترکیه د جاری کردن دنگام دز خلی دیار کو اف جی بسرنکت هاوری ما فیراسم اک دانین داوین بطیبت باجرین ترکیه ین مازنن بدن اکران او ام جی بری خوابدن باجر استانبول گلو اف یک انجام هل بجارتان بچا اویتین شروع وکرین تنر خواندن پولیتیکای کو هاتن مشاندن د چا اسیده بو جبو وی کیجی مراد کالماس اندام مجلس پارتیا دموکراتیک آگلان HDP استانبولی لپیشامه مراد شواتا خوش به همه ام وی که بشین ایده انجام بر بداویه و دچه انجامین کو حتی ها جهان نامزد اتفاق جمهور اردوغان به همون پولیتیکای خوین قرکرن او فاشیستانه جاره کدن کاریه وی هل بجارتنی پیش ده ببه جبو وی که تو چه دی بیجی او د چارچوبه که گشتی ده لناو استانبول جبو وی هل بجارتنی چه دی گوتن هوا شباش یا براستی بجارتنی گلمپری ترکیه نو کردستان داجی مرکز اوی اندیش نوان دوی نه استانبول بو استانبولی یعنی هل بجارتنا در باز بو 14 گلان حتی 28 گلان وی بجارتنی گلکی جدایی بوی هبون مثلا بیشن 14 گلان دا زیده آلوزی در نکردن لی ایرو همان ام بیشن همی نافچان همی دبستانان آلوزی گلک مزن در کردن هنجا ایریش چه بون مثلا بیشن هم کوم آوا کربون دبستان دگرین هنجا ایریش کردن بچاب چه کردن جان ام بیشن دارتن ابداویا 20 سالی هل بجات هری پس کرکتر هون دو زمان جا کردستان جریش چه بود یعنی وقت ام بیشن بجات تمامی وقت ام بیشن مشاندن وسا جی ام بیشن سرطان ها استیج وسا دست هستن
ام بیژن هاتنه طهانیه وسا پیک هاتن هنه گلکی وسا مینات گلکی زیده هن تر وسا وقت زوری دستخستنجی چه بو لیل از دخوازم بیشم جبو گل جبو پارتیام جبو ام بیژن وقت کرد و کردستانی وسا آلیه ترکیه بجارتنا ترکیه دا تشت سر ملی گل کرد او پارتیا ما هانی چی ویالی دا زیده زیانی جان بیشن بلکه وجی تماشا کرد پاکستان دا سدی حیشته وسا اندیشن فاطمه کی هم و ترکیه دا جی استانبول جی گل کرد هم خودی در کتنا صندوقا هم جی دنگ داینه دا تبلیغونه وی گل خورد بو دیساجی ام بیشن بجارتن تنه بجارتن سر هدفی نی بو و عالی بو نخست لی عالیه جبو ما ام بیشن تفگر ما شورشکری آخطا ما عالیه دموکراسی مزنکرن وی حق حقوق ام بیشن وی عالیه برخودان ما حتی داویه بردوام بکره نخواست ام بیشن وی سیستم فاشیست تک ببین او پیشیا ترکیه ریکک دموکراتیک ریکک ام بیشن نو و بکن همی آرمان جمع بی لیبونا ما آگل ما پاکتابو لی دیساجی ام بیشن اتفاق AKP و ما پیوس سریوی تشتانها تی خویاد کرنی فرمینه بجی اکثر که خویاد کرن براستی ام داویدا کارنها هم عالیه دموکراسی دا بر گل که زیده خواهد بود من خواستم پیشاوی بگرن لی ام بیشن آلیکاره که ام بیشن اتفاق وان رسا هیزک در قصد خوله و سرکرتی در کتیه اما ام گلن پرید دنخینن براستی رشد ترکیه ویشون داجی گلکی پسکری که مزن هم عالیه قریز هم عالیه آبوری دموکراسی بیشن حقوقی ویالی دا پسکری که گلک مزن پیشا ترکیه برای مراد کالماز سندامی مجلس پارتی دموکراتیک گلان HDP لباشر استانبول میوانی ما بو تا هر اتمسفر او روشا هی او جناب پیداجی گلوی ترکیه روشا که بچاوی هبه پیش دیتینی خوش ببینید میرا پار وکرم دوشین گلک سپاس او جبوجی خبات خوش او سرکتن بله بینرین هجا فیلاسم جوره دی بکنم جور دست بکن نه اف بشک جباشرین باکوری کردستان نامگوان بشین باشرین هری مزن گن باکوری کردستانی کو دیلوگ رها آمد مردین وان 8 پارلمانتر در دخست آمد 12 بو مردین 6 بو رها 12 بون 14 بون هر وها دیلوگ جب وی آوی ده وی هل بجارتنی داشی لسی باشرین هری مزنین باکوری کردستانی نامزد اتفاق ملت قلجدار ولو پیش بو ل دو باشران جی دیلوگ شخوا دانه کل سر اکران جی و بنا صندوقین کل وان باشران بون رژین کو مثلا بجین لباجاری آمده جسدی 71 مینا یا 14 گلان جهان بجین رژه که دوی آسیده بو لباجاری وانی 61 لرحای اردوغان لپیش بو هر وها دیلو که جه اردوغان اول مردین جداره کدن جسدان 65 قلجدار ولو پیش بو دما کوم رو تماشای وان باشاری مزنین باکوری کردستانی بکم رو بجیم هلوستا گلی کردیا جاره کدن دیجی وی رژیم فاشیست با اوای که زلال درکتیه یا نه خالد تفخازي تباش بده؟ يعني انها از بشتري لي خبير نتاعي تمام لكردستان ترجيح كي بر بكيري اشكره هات يكر بله بتايبد وهل بجارتني ده افيك زلال كردان بنرينا من جاره كدن دانا خويا كرن لباكوري كردستان لتركيا هيزا ديمقراطيه يا يكمين كرد بي كردان سيستم ديمقراطيك ناي يشاكرناي چيكر پیشه وینی کارم بگین ایکو پیش تا خواب ده کرده ایکو کردارا ندن استی نتکلی خواب پیش نخه وینا کرده اساس نگره وینی کار به ترکیه ده گوارد نگچه بکه وینا اساسی یکمین بینگهین و ایکو هری زیده سیستم که دموکراتیک دخوازن دورده به بریارن و دزانن چه دخوازن دزانن چه ما دخوازن جواقا کرده لگوری نقشه که در کتیه ارتیان بنیرن نه مثلا لرحای سدی سی پیش در کتیه رحای ایرو چک کردن هر کسی دید مرد کاره ونانی خواهش بکه
Erdoğan او جب هر خلط اخفتن اس ببور استقد دکم هر به گوتنی وان دشی باوی که اشکره و که کود بجین یا شاشمای دی منن کو چاوا پارلمانترک جالیه سرک اشیره کی انج جالیه کسی که و راستی لیدانه کتی و لسر صندوقان او پارلمانتر نکاره به تشتکی بکه Kurdan li Kurdistanê bila buxa edî bibînin binêre mesela li Kurdistanê asker, polîs, dewlet, bürokrasî, walî, qaymeqam, mixtar hemû tişt li ser navê Kurdan rayê bikartîne, zext dike, kuştin dike, işkence dike, zindanî dike hemû rêbazên destatariyê qirêj, faşîzmê çi heye li ser Kurdan ferz dikin rımî wî Kurd vî şeklî dengê xwe din. Mesela eger ku pir dixwastin bi rastî gendelî, fesadî, qirêjî, dizî çê nebe îtifaqa millet 6 partî bûn. Serokê wan partiya çima nehatin li Kurdistanê erkil nedan? Çima nehatin li beremberî faşîzma AKP nesekirin? Çima nehatin li faşîz binêrin di çardê Gulanê da tiştekî pir balkêş li gundên Kurdistanê cihê ku welat parêzin şehîdê wan hene dengê wan ji MHP re hatin bikaran. Yani mirov dikare vê bêje esas em eger me herîma Bûtanê jî dava eser û gever jî dava ji xwe ji wan dere hîn bêtir rêjeya deng bilind e ku em bêjin biryardariya di rûxandina faşîzmê de hinek bajarê dinê mezin Türkiye qasî wana biryardar bana sadê heftî ser heftî ana bana belgev tablo hatiba guhert. Erdoğan ne mümkün bu nîvî vê rayê ku heldayê jî helde. Rêjeya rayê Erdoğan biborîne rayê ku niha îro heldaye eger ku helwesta gelê Tirkiyeyê lêgerîna gelê Tirkiyeyê hemû bi vî şeklî biya li gorî gelê Kurd biya Erdoğan niha xerîta Tirkiye hemû sor bû ne zer bû. Zer niha çend ciyatê ma bûn. Wê cesaret dahî nekiriye. Erdoğan wê cesaret nekirina ku xebatê hilbijartinê bide meşandin. Eşkere Kurdan rımî hemû tiştî ne nexweşê çavê Kılıçdaroğlu bûn. Kurd li pey lêgerîna guherînekî ne. Kurd mafê xwe dixwazin, guhertinê dixwazin, sistemek demokratîk dixwazin, firsendek bû dixwastin pêk bînin ne ku li berna wê hêviyê bûn Kılıçdaroğlu were sistemeke demokratîk di Kurdistan da ava bike nizam wê çi bibe ne tiştek wisa. Feqet Kurdan esasen dersekî pir mezin dane Erdoğan. Peyamekî dinê jî Kurda dayî binêrîna min divê hilbijartinê de ev tablo jî çi nîşan dike Kurd bi yani bi rastiyê yani siyaseta paqij siyaseta li gorî rêgezan li gorî pîvanan tenê Kurdan nîşanda. Gerek mirovê rastiyê jî bibîne. Mirov jî temaşe dike li aliyekê nexşeya Tirkiye û li aliyê din yek gotine. Yani Kurdan ev jî yani hedî hinek ew ku sad gotin watan millet nizanim çi netewperestî nîjadperestî hemen çawaketin bazarê yani tiştên ku heta niha dijbertiya wê dikirin tam tersî wê gotin di nava çend rojan de. Kurdan wê demê jî ki çi peyamdan gotin em dixwazin faşîzmê têk bibin pîvanê serekê ev e yani tevî ku gelekî li ser Kurdan êrî jî hebûn tevî ku muhalefeta ku heye Kılıçdaroğlu yan jî eniya millet wisa pir bi cesaret netkarî vê jî îfade bike jî ama Kurdan yek bi rêgezan siyaset kirin çawa ye ew nîşandan a duyemîn jî dengê xwe nekir mijara bazarê. Ev hilbijartin wekî hilbijartina biryardayîna em dixwazin çawa xwe bi rêve bibin. Yani lazim e ku çi were guhertin yani dijberiya çi dike divê de biryardar bû ji ber wê em lazim e vê yekê pir kesîn bibêjin dengê Kurda û biryardariya Kurda ya li hemberî faşîzmê heva me xalit jî behs kir yani çiqa herî zêde jî zext li ser herêmên Kurda bûn herî zêde jî tundî li ser herêmên Kurda bûn ama tevî van hemû hîleyê ku hatine kirin jî piranî herêma Kurda bûn ama li dengê xwe jî xwedî derketin li hinek cihan êrişê ser parlamentera hatin kirin malbata şen yaşar ji xwe nûçeyan de jî îro derbas bû yani tevî van hemû zextan jî eger mirov biryardar be di têkuşînê de mirov dikare diyar ker be yani divê xwe eyba wan nalîn ew bû ji malbata şen yaşar di dema hilbijartinê de sê kes di dema propagandayên hilbijartinê de sê kes hatin qetil kirin kesê bi qedaweyekê nekir îro rojekê dema ku em bijîn di parlamenterekê wan şeqamek lê hatiye xesinan wan bijîn zext lê hatiye kirin radibin dibijin ha demekî li Bakurê Kurdistanê bi vî awayî ye hetan hûn ku bûn muhalefet de yani haku heye ji dervê muhalefetê wekî yani Kurdan em bibêjin eniya ku niha kedu azadiyê rastî muhalefeta ku heye pir yani wisa di hinek mijaran de di bedeldayîn bi tekuşîn
meşandine de hina de hina tam ez dibînim ku o sad fikirin yani pir zêde wekî ku Türkiye welatekî pir qanûnî pir wekî ku dewletekî ev 21 sala bi hemû awayî nehatiye şenderê ve nehatiye valekirin wekî ku yani li gorî wê encamê hilbijartina qebûlkirin bixwe jî ez heta wê jî xefletek dibînim ji ber wê ez dixwazim tiştek dedim li Kurdistanê eger em bêjin ki muxalefet û destlatariya Türkiye binêrnamê wê hinekî kêm bimîne. Çünkü li Kurdistanê esasen dewletê keve li beremberî Kurdat keve hilbijar. Kesinlikle. Kurd li beremberî dewletê Türkiye bêjin ya referandum ji bo vê hilbijartinê digotin referandum. Kurd bi dewleta Tirkiye ketin referandumê Kurda dengê xwe parçe nekir. Rîmê Hüdaparê, rîmê kesên xiyanetkarê bi AKP re kart kirin. Rîmê PDK alîkariya piştewaniya wan kir. Rîmê hemû leystokê wan, hemû qirêjî wan, hemû fesadiyê wanê ku dane çêkirin, xwastin Kurdan nava xwe de parçe bikin, xwastin nava Kurdan de boykotê pêş bixin. Rîmê wan Kurdan gotin ki em divê derê ne. Madem eva referandume em yek dengin. Em çi biryar bidin em bi hev re biryar didin. Li beremberî dewletê ketin referandum. Birastî piştî hilbijartina çardê gulanê şûn de li hemberî Partiya Çepan a Kesk bi taybetî ev kesimê ku di xeta PDK de û li Tirkiye jî yek û dûvikê wan e li ser Partiya Çepan Kesk xwestin ser kitla ve girsa wê bêmoraliyekê bidin çêkirin. Xwestin wekî ku nebin keftiye di hilbijartina de nîşan bidin. Tevî hevlê me Xalid jî behs kir. Tevî ku xwestin di vê hilbijartinê de jî dibin navê boykotê esas Erdogan destek dikin. Bala xwe bidê Serdar hemû pêvajoya hilbijartinê de çepemeniya başûr û van kesan herî zêde propagandakê kirin. Yek ku destpêkê ji Erdogan re hê ya çardê gulanê de pîroz kir kê bû? Ne Nêçîrvan Barzanî bû. Malbata Barzanî bû. Yani dixwazim di encam de vê bêjim. Hinekî wisa wekî ku dibin navê Kurdayetî, dibin navê qaş û netewperestî hinek tişa dibêjin ew ne hikaye ne. Yani welatparêziya rast çi ye? Ne ji bo mafê xwe xebat kirine. Welatparêziya rast çi ye? Tekuşîn kirine. Welatparêziya rast çi ye? Dengê xwe derketine. Bes bifikire ku evê ku peywan de diçin ew kesên ku niha di hinek mijaran de rexne dikin Erdogan tebrik derbasbûyî de hinekê şwan perwer û Mesûd Barzanî yanîn danîn kêleka xwe vê carê ew jî nedanîn. Dan li kêleka kesî li kêleka xwe. Yani yên li başûr anîn li kêleka in Hizbullahê danîn. Buwan re dan nîşandan û bu awayê jî dan destnîşan kirin. Di aliyekê de jî peyamekî mirov dikare awekî cidî ji vir derbêx. Yani dayîna yên Barzanî li kêleka yên ku weke li nava Tirkiye bi Hizbullahê tê nas kirin hoda parê ne tiştekî wisa ji rêziyan wan bêjin tiştekî tesadüfiye ku li kêleka wan dan nîşandan. Lê beriya wê kes dixwazim wekê jî bibînerîn me re par ve bikin ha piştî daxiliniya Kılıçdaroğlu vê carê seroka Partiya Yê Meral Akşener jî derketiye pêşa çapemeniyê û têkeldarî vê yekê daxilînî daye. Akşener carekî wê de ji wê wan jî heman gotinên Kılıçdaroğlu dubare tê ew dibêje ew ê di polîtîkên jinha pê de jî li dijî vê sîstemê ya ji bo pêşxistina demokrasiyê xebatên xwe hên zêdetir bidin meşandin ji destpêkê de aborî gelek pirzgirêkên me yên ku divê werin çareserkirin hele her wiha em nahêlin ti kes teslîmî vê tirsê bibe li aliyeke din gotina xwe de bawekî eşkere careke din weke bije gokekî bi pasekî bavêje pêşa Erdogan pîrozbahî li Erdogan daye û bi awekî çarçiveyeke giştî de em bêjin careke din peyamekî ku ew ê xeta xwe bidomînin û bikaribin bi rêya polîtîkên ku heta niha li hemberî Erdogan dayê meşandin bidomînin. Yani muhalefet ji vê encamê hilbijartinê derketine lazim e hinek tiştê ku ez ji bo eniya millet dibêjim. Wekte destpêkê gotiye Musa bêjin ev muhalefeta kontrolkiriya dibin kontrola Erdogan de ye em Partiya Çepên Kesk bidin aliyekî ew muhalefeta mirov dikare şêre bêje ama evên din giştî eniya millet em Musa bêjin lazim e birastî ev êdî were jêpirsîn kirin. Eniyek cepheyekî demokratîk baştir hatibaya çêkirin belkî encamê vê hilbijartinê jî cuda bûna. Ji ber wê birastî ev ya êdî pir eşkereyê dikare tenî xweşkirin ku li ser evên ku em bêjin eniya millet ya ku tê de cî digirin dîzanekî li ser wan jî hate kirin. Li ser çi re? Li ser netewperestiyê re dîzanekî ji bo wan hate kirin ji bo wan hate kirin. Ji bo nawiya yek
بس والله افجي حتى نقاش كرن اكشنر جسر ماسي رابونا و ديسا هاتنا سر ماسي تشتكيش خبر نبو بس ركيا كل اتفاق ملت يديك جاوتي بيناسكرن افيا دناوا جواكي دجي ترسكي وهاكو ابي تشوا بكارن بهفرا كارن كن داوا كرن هاتنا وجي نتستو فبو چونا وجي نتستو فبو ديسا میتونست داوا کلیان دگوت چوی فنا گریبان باشتر بیانی هر کیم آلیان دموکرات دکاریان د چارچوبه ده تفکر خودابان مشاندن دیسا آلیان دنیا نجات پرستی سرکی پارتی زافر هاتنا وان راستیش پرسیو سری مرود چتکن کو عجبا دناوا خود فسازی چکرن یک چو AKP یک دناوا انیا ملت تما یعنی لسر مخالفت جی دیزاین که کو اگر و انیه که دموکراتیک کو به فکرانه جبو همو پرسکره که ترکیه چارەسەری پیدا بکه لی پرسینکرنا وانا دیسا د سیاست کو د ماشین ده دویا ده هر زیده لگوری پیوانا خود تفگر کرن تجی نها بحث کتا گوت من الاکشنر پیروزباهی کریه جبری من او گوت مگوت مخالفت وکی کوالات کی شرط مرجع پر نورمال ده چنل بجارتنی و انجام پر دموکراتیکن و ها قبول کرنا و انجام هل بجارتنی بخو به پناسه هری نرم رو بيجي ابوها غفلتك نشاط كده اما اساس ده يعني اما دكيلكا ويا تشتي كون نوصا نمحسو نجي هنا ابجي ديزاينا انيا ملت بوكو براستي نكاري بلكي انيا كده نهين بيتر ديمقراطيك هتبقى افاكرن دم كردان نجي خدا واجي افراستي دزانين كو انيا كده نهين ديمقراطيك هتبقى افاكرن هيدي قلبي خورتر بايا بل ببور هاولي ما ديبيجن شرنخ باجار شرنخ کی باکوری کردستانی تجین نها مرقاوی کی دکر کام دانه شرنخ تماشا بکن لشرنخ رجا کوهاتیه بدست خستن لبریا کام دانه تماشا بکن انجام فراس ام دست بک دانه ام بدن دانه تکلداری باجار شرنخ او هر سی باجار دنیا هریما بوتانه لباجار شرنخ ج صدنات 9.0 یدنگان هاتیه وکرن ج صدش 76.32 قلجدار رو بدست خستیه 23 اردوغان شخوا پلیس او کسی که جالی دولتی و هاتنه ارگدار کردن هما بشه اون جول امریکا صده صندوقان و بویا 72.21 قلجدار رو 27.89 اردوغان لسرتجی لجسادی 99.7 صندوقان هاتیه وکرن ایدیام بشن قدیایه ج دوان دنگی کواتنه وکرن دجی قلجدار رو جسادی 55.52 اردوغان جسادی 44.48 برای نرخاندنا وی که بتونن برای خوب بدن شرنخی لورجیش خو پارلمانترا پارتیا چپین کس که یشل سول پارتیه بریس نوروز اویسال اصلا به مرا آماده نوروز شواتا خوش به لباشر شرنخی اتمسفر هل بجارته بچاوی در بازبان گوان بشین پشت تورا یکمین لباشر شرنخی اما بجا 15-16 مه زخت که زیده یا پلیسان و فاشیزم جاره کدن در کتبو دوی هل بجارتنه دا چاوابو انجامی که هاتنه لباشر شرنخی در کتنه خلق دکاره پیامه که بچاویش در بیخه شب باش مرحبا از میوانی و کسی گوبنه هم تماشا دکه سلاف دکم له بجارتنه پشتی 14 گلانه و حتی نها امبرو شکی همان جبریه 14 گلانه ده روشکی اولهی و آوارته همان دمیکی روشکی لتاخوازا کو گلی من نچه سر صندوقه انتی پروپاگاندا یاوه ناوا گل به بروشورین نویا کو جدابی نوه هیه زخت طیبتی سر مختارن گندا کو دنگین یش پارتیا ما هم زیاده درکتی هم جیا سر و کماریه ده قلشترولو زیاده درکتی بن باندورا وان زختا وان پروپاگاندین بروواجی یعنی کستن یعنی عاجزی اگلم لمیل هم بری 14 گلانه ده بکنن وقت نواجوا که ده پارتین دیتر طیبتیه اجباری اوجی بگیرتن اپراسیون سیاسی به زختن جدا هبون ایرو روز جارتنه ده نکندن هزخی سیدا انجن تبایی هاتن آویتن و کسک نچو سر صندوقا سر سحره حتی بری ایواری و کس نچو سر صندوقا تکسنین پروپاگاندایا و سر مدیا جواکی حساب نراستی و سرناوی پارتی اما هاتی و کرنده تخواستن و تشتی ببیجن دیسا هنزانه رو پارکی یعنی قاغذ کی کو کسین هل بجارتنه دچن سر صندوقه بکارتینن جبر کو او نهاتیه بدست مختار و نهاتیه بلاکرن و قال رقوتن اف نبي ودنگ ناي داين
لسر همو زخت و زورداری گلی ما چون سر صندوقا دنگی خواهی درکتن گلک دبستانه ده بروشه که آوارته گلک زهده کسی پیویردارن عسکری و پولیس هبون لو چاده جبل که در واسکر متبا متن بوست على جزيره ازيرو جزيره بوم لو دره جبو هناك کس وک مشاهدین پارتیه که دخواستن سر گل زخته نشان بدن گل هم بری و برتک دان او درخستن جدر وی دبستانه بشتكو ابو ير قومي كسن اولهيه دولته هاتن هركز قادا دبستان دا درخص گل کو ناراضی بو نشان ده هم بری و هم گاز بکارانی هم جی فیشگن پلاستیک بکارانن طیبت الهمبری جن و دایکان و الهمبری جوانان افروش حتی ایواریجی بردوام کر ایواریجی پشتی بجارتن و صندوق هاتی هجمارتن تن وهي ديار نبوية شرده يقول دست بيروز بهاي كرن وبفهم ناقش الجزيرة هذا بري روشة كارت شرده يقولانه بحمو دخل الدولة كتب نافتا بجري لسر كومارية هزر النافتا بجري بهر آلية آلی پرداین آلا ترسه هنگ آلیه کو بی اکیدا کرنه آنجی با آلیه کی لهمبری ما وقت انت پروپاگاندا مقابل بکارانین لدی ساجی لشرنخ ده چوینا سر صندوقا وقت کو او دخوازن بدن نشاندان که ما هی زیدایی تر همان دمر اجبار دجی وقت هل بجارتنا بوری حتی بیدمه گوهرتنا کوا لبنده بون چه نبون گلی ما شرنخیجی گل ما باکوری کردستانی جی به نزدیکاتی آخواه خود درکتنا دموکراسی و اراده آخواه هم جی نشاندنا لهم بری فاشیزمه دنگ خواه بکار آنی دنگ خواه به هجماره کی زیده چون سر صندوقها و خودی جی درکت و حموس مقیمه از بجیب تطانقین ومهكرين ومذاكرين جيشنا دستي بارتيا ما حوالي ما ايش رجي وصبجي يك بيك كنترول افان تطنقا بكن حوجه بكي باعتراضا وركرن اللي بالي مقابل هالبجارتنا ديدجي مديت يكسن كو ايرو لهم بري فيدا سلاتاري بين ام الترناتيفن ام مخالفتن واندامتيا شيء نرتيا فيتشتي خو نشان ددن وبارتي ديرت كتنت فاقد ده مقابل پشتی چارده گلانه دجی از بیجیم اتمسفر کو دخوارن همو انیا بخون ببینن زمینه کی نجات پرستی زمینه کی میلیتاریست زمینه کی شرخواست زمینه کی دج جواکی جدروی مرو بیجیم چاره سری و تنه بیک زلامی و بپارز مقابل هر دو جي طيبتي مخالف يكون بله از باور هاتی کرن سرکتبون بله از باورم ده دنگ شو نروس ده اینترنت ده دنگو ده جو قط تیج بو باش دربونا و مام سپاسی و بکن دبا ماجی کیم ام ایدی به میوان خوین الاستودیو رجی دی کنه که کمیسر هب بکن ما قلت باشر شرنخش خو هم باشر شرنخ د دیروکا کردستان ده با آوه که گشتی هر تم یک باشرین هری سرکل پیشه به برخدانی آخواد ده ماهل بجارتنا داشی او یک اشکره دانین لباشر شرنخش و که هند بینن خلک بوتانی پیام خدایه یعنی جاره کدم پشت راست کریه کو لدیجی وی فاشیزما هی حتی داوی امیل برخوا بدن تاوی همو گفین وین کشتنه گفین وین گرتنه پانزیرین و لشکرین و پولیسین و امی پیام خود جاره کردن یعنی مرود کاری ویکشی در بیخه از چک بیشتر حال یا راست مرد بیشتر ترکیه هل بجارتن چه بو بلکی بسری خواه اوجی شاشتیه که بیناسته که تام جی خوانا بینه بتایبت لکردستان تابی لکردستان اپراسیونک چه بو کردان و اپراسیون دا سری خوانا توان اگر لجیه که وقت شرناخ که دولت همو هزا خال و داره زخت که همو تشتی کنترل دکه لوی داره که کردان سدی شیستو هفته و شش گوت به امرای خواه ناد نته بله نادن ته
برسوکی پر وات داره پر به معنیه پر پیروزه همو باجاری کردستان جولا میجوسا سرچوسا جیدی جوسا یعنی اساسا تابلو کو درت کود شخص شرنخ او ایدنده لبرانبری اپراسیونا دولتی سکنه کی پر پیروز هاتیه نشاندن اف سر خانه هر بجارت نکش خو نه دموکراسی نه تشته که عسكر تی پلیس تی بل نالین بحث کړیا لروح الپارلمانتر خستن لخلقی خستن رای کوم کردن همو بخوا جیه که صندوق دمالا مختار دادانی بون جیه که دوی چه وای بکوره و به هزار نه به هزاران صندوق ده اعتراضات کردن د ترکیه داش خو به واجبه که هلبجارتنیه دموکراتیک تنه بو کی نه برانبری فاشیزمی تکوشینک داین هلبجارتن جی قاشو هلبجارتن ام بیجن ایگوتین کرن اوجی امورکی انجام بیجن قاده کیش بو تکوشینه بنرین من به دری کرد سرکتنه ایکو سرکتیه کردن به چه شوازید به چه به بلا به اردوغان جارک ده بنویه هلبجارت şey دستاتر ایش خو انجام بنرین من اشکره کردن سیستمی که اوسادا او قاس رای گرتن برتک وسا نشانداین سکنه کی وسا پیروز نشانداین سری خسر کردن یعنی ام دکارن وی بیجن نه تنه الحرم ابوطانی کردستان ما به گلمپری یا گشتیا کردستان فراس هم نقشه گشتیا کردستانی بدن yani ya hem ya Türkiye hem ya Kürdistan'ın bedeniş bu havalimanı yani bir gelenperi Kürdan ev peyamda dön ne serükemini li gelme turabuna te tünneye ev peyam per bu avaya ki eşkeri da disa me de seri hatta benim ne ahaftine kad ev bahs kir bir yardariya Kürda per giring bud ve helbijartine de ve her du helbijartine daviye de vakidin rasti hala ki Kürt ev niv asra tekuşin de meşinin yani Kürt be tane helbijartına tekuşin meşinin lehemberi ve zihniyata diktatör و فاشیزان گله کی حتی دبیجه سیاست هری راست دنوا جواکه ده رخصتمونا جواکه لکولانه لتاخایه و فراستش خور احساس دکره جبر و شخو خالص بحث کر الولات يكون نه دموکراسی لتونه عدالت لتونه ده هلبجارتن دبوا کی حتی او ذهنیت دیکتاتوریا کو هي دبن ناو لیستیکا دموکراسی ده دخوازن نابجم رواکرین دخوازن فرمی بگین یعنی وسانی شام بدن ama esas ravati geldi de civak de jber ve Kurdan taybet kısmek legal Kurdan duan yaki yani hem sade penci naraz diyen ku lehmeri ve heşmediye narazi ravati neden Erdoğan o ve jivaki ku hani bu taybeti jibuy Kurdan ezbarnakum eper bandureki neyini diyari de bike del bijartine ki de bendawari ku çebun liguri dil nebe per muraliste ki ku jber ku Kurd bigelek rebaza tekuşin dikir namezinin hinik demanda ziyade duazda bijartına da serkeftana parlamenter çebun ama jber ku hükümet ne demokratik parlamenter hemu rezbendiye ve hatın جوان هاتن گرتن همو شاندن زندانا سروکی پارتین ها زندانا ده یعنی گناهی است خازم وی بیشم تنی ما هنگ هل بجارتن یعنی هل بجارتن چه بو اویا تنی ifade ویا پناسه گهرتنی بگشتی نکه سلیمان Soylu قاشو وزیر کاری هندرانه قاشو gerek adalet pek bina kanuna pek bina kanuni خو yani kanuni dest kanun جیوان دستاتارینه او بخوا بی عدالت ده گوچه گو پشتی کو از بوم وزیر دروش پشتی وی اردوغان بان مکر گو یا سلیمان aynı olsa aynı bir zamana gol و یا سلیمان بلدی کرده هنر و دری از جنیا خوش میکات تشتی بگه گو روزادن محمو کرد اری کوش خامن جمل او دخواست کو پشتی کو اردوغان اف اریکر ادیا ما این ها دلو در دید بحث دموکراسی چی بی بحث سیستمی که سویه که گلان سویه که آداری ده پیهات ده 19 طباخه ده پشتی امجین سی مهان سی باشرین هری مزنی وکه آمد وکه وانه وکه هر وها میردینی شارداری نوان قیوم هاتن تاینی هاتن کرن وان نکو تاین کرن خسب کرن داجر کرن لورجی افیک بوی آوی بونج خو جا اوقات شارداریان کو ودمی هدف بدست خست بونجی 51 همان بجین دناوات 415 روزانده 51 شاردار خسب کرن yani قیوم آبتن لجیوانه جبر وی کی به پلیتیکای کو حتی کنگه وی بکار به ترکیه ولات ترکیه بری و به اوج جه گمانه لتشتکو از بخود خوازم بیجم دموکراسی تماشای وی نقشه دکم حلوستا کل باکوری کردستان درکتیه از سوربوناوی قلجدارولو قازنچکریه اردوغان بسرکتیه او من زده وسا
الا قدر ناکن جا از بیشم زیده مناخ نوا جو شکلی دما اسی یک بنا گلی کرد لور دبینم اف هیویه که هین زیده تر لناو هم بشندنی کردستانی دعوا کردن هم جج بو کرده که دعوا کردن اف ده خویا کردن که حتی نها پیام که هرتم تفجیر آزادی دخواست یا دوی بی یک بون امهزا خواب ده نشاندن درکتیه پیش یعنی وی به قزنچکرنا قلشدار ولوجی هما بندواری که به تمامی و هما فاشیزم جاره که ده بقدیا مناسبو يعني افقس بالديكتاتور بدنجدان سر كرسينا شو حتى اردوغان جيب بكرسي بدنجدان سر كرسي ام بيجن بهالبجارتنا هذا تيك شوباجي 21 سال حكم جديد كن ديساجي تاكوشينا كجودات الجيرادوي جبروي كرت براستيشي تاكوشينا ثاني يعني هالبجارتن دواكي قاده كي تاكوشينا دبينن كو ديساجي بيجن اس يعني تبي حموز اختانجي تقول اللي من الرواي استناسناكم جبر كنت من استناك استناسناكم في رواتين هذا اردوغان بریارداریا ویه افجی گلی کرد پر با آوای که اشکری دا جبون آوای لهمبری اف ایریش از پناسه ایریش بکم وقتی پناسه ایریش دیگم براستی جبر کو وهایه نه پر محسومانه ایجی اف ایریشین کو تایبتی لسر مدیا جواکی بریه مدیا باشور تنکرین کو تایبتی پارتی چپا کس با آوای که پر بخواسم بنکتی نشان بخواسم اعتبار و بشکینن لهمبری ویاجی وقتی گلی کرد لازم ام پر شیار بن لازم ام بزنم کو حتى ام باكراند يعني ام خلفيه وان انسان جي يعني وان هيزان جي ميزه بكن ام بزان منكو براستيجي وانا بالتمامي جبوكو وكي تلبياتنا ما تقول قال كرد قلت يا ازدنجي خدم خو جبوكو بي پرچبونه بخيه ايش كاريه دكه جبر وكي قال وكي جواك درونيا ما ندرونيا كيكو بجنيا درونيا تريبينه يعني دامكو ماتش كي فوتبول تاني استاندن ام تاني ندو بصحه فوتبول دنكو جول افيد ام جيرا تشكا بخون ام دروش ما باوجين گلي كورد گلي كيكو پیشنگ تکوشینه جبر ويا به درونيا نك تفجر ناكه تبي وان ايريشان جي تفجر ناكه كو كيماسيه كي ببينه جي عجبا من دكاري اس چي بكم وكي جواك من دكاري اس چي بكم يعني كيمانيين هنجي كيماني بارتي خوجي وقتی کمانی خوا ببینه و رخنه جی بکه کمانی پارتی جی هبن ارادار جی هب و رخنه بکه اما و دی ساجی دمکو دنگ دا بیش از دنگ خود دم خوا يعني لهمبري وان ايريشكاريان تايبتي دم هالبجارتنا تكرن لهمبري وشيار بوين لهمبري فيجي تكوشينا كه بهز مشانن از گرين دبين السكي جبو تايبت رسمي كود انجام در كتيه لتركيا گشتيج لكردستان جي بيجم انها اف بيواجو دي بداوي بو اساس جوي شون دا گركه هناك حسب وارن كرن نها مخالفات تركيا يكون قاشو işte امجرات بين مخالفات نه مخالفات نه سیستمکی دموکراتیک اکناکن ندام پیشی آخه ارمانجا کوانی وسط نبود اساساً چپکرین ترکیه دموکراتین ترکیه و کرد گره که انجام می‌وین وان هالبجارتنا ده جاره که دم خود برچواره در باز بکن انیه کی راستی دموکراتیک آوا بکن کرد نوا خدا مجبورن انجام وی هالبجارتنا بنیرن من پر کور بنرخینن تحلیل بکن لگوری وی انجام درخن جبر چه جبر کو اردوغان تفگره که وقت حزب الله لکردستان دخوازه جاره که زندی بکه و آلیگیری وی لپارچه کردستان دینجی چه بکه دست وان خورد بکه و بوی هیویا آزادی یا کردان تک بهره جبوناوی کرد مجبورن لبرانبری وی چه بکن چه نکن خواه پارزن و چوا سال نودی دا چوا رمی حموان ایریشو قرکرنا بالا درخستن ریبازین قرکرنه جارک درخن پارلمانتویا ترکیه به وی سیستم آخه جبو کردان نه آرمانجه تنه آموره کی تکوشینه دکاره بو بلکی هیم بهتر خورتر مره با کاربانیا فقط کردان دستور پارلمانتری بشانده و داره کردان د انجام وی بجارتنی در قلشدارلو رای کردان به نظام به کی سرکت یجی کردان مجبور و تکوشینا خود به هر آوای بردوام کردن لحمو قدان مجبورن بردوام بکن چونکه کرد لناسما خواهی گرن چونکه کرد خوازن هبوین خواب نقبول کردن جبوی مگود که بنهرن مثلا لترکیه بجارتنا دا کرد لبرانبری دولتت کونه البجارتنا جبوناوی رغمی اوقاس ایریش اوقاس دزی طالانی فسادی همو زختن ایک وش خارد بجم مخالفت کینه اتفاق ملت بون
tiştê ku li Kurdistanê çêt bû ji bo wî deng dernexistin. Rexmî ku dengê wan kêm dibûn. Rexmî Kurda deng dida wan. Dîsa jî ji bona wê siyasetê dengê xwe dernexistin. Bertek nîşan nedan, xwedî derneketin. Çünkü ittifaka nava wan da jî ye. Di nava ittifaka millet da jî faşîst hene. Faşîst hene. Yani heyan hab MHP re hareket dikirin. Esasen faşistên Türkiye her du enî jî kontrol kiribû. Belê ji xwe her nalên ji her gotin Kontrol kiribû. Eger ku ittifaka millet bi ser biketaya dîsa li wê derê dorpêç kiribûn. Tê bîra min Seroka Po çi got ji bo Mustafa Kemal jî got. Esasen got ki di çend salê dawî da Mustafa Kemal got tenê sembolîk li Çankaya bû. Çi mafek wî axaftin tune bû, tu biryarek destê wî da nebû. Niha Erdoğan jî wisa kirine. Erdoğan ji xwe bi xwe jî faşîst e. Eger Kılıçdaroğlu banyana wê Kılıçdaroğlu jî wisa bikirine. Binêrin di tura duyemîn da Kılıçdaroğlu gotinê xwe hemû guhart. Çünkü rastî dît. Heta jêra çi gotin wana? Faşîstê Tirk gotin. Gotin wê heta niha got netewperestiya Tirk we fehm nekiriye. Aynen ev tişt gotin jêra. Ev Ümit Özdağ jêra got. Sinan Oğan got. Got hûn netewperestiya li Tirkiye we fehm nekiriye ji bona hûn ji xwe re wisa daxivin. Netewperestiya Tirkiye di pişt vê hilbijartinê da çi kirin? Çi fîlm zivirandin? Çi hevdîtin çêbûn? Sinan Oğan çima çûyê milê ew din çima çûyê milê? Akşener çima hat ew ê derê? Bana hemû belki niha ne salê pêş da derkevin Her ortaya. çarçovî de roj hat beriya hilbijartina 2018 hemû partiya MHP bû. Partiya MHP herî zêde sadî 11 distan, sadî 12 13 bû. Yani hatû temaşe dikî MHP bi serê xwe sadî 10 têne, İYİ Parti sadî 9 têne, ew Ümit Özdağ ji sadî 2-3 têne, yedin aynen wisa. Yani bi formata ku dan ava kirin, êdî ev nîşatperestê xwe li hemû cihan jî bi cih kirin. Em bijin Kılıçdaroğlu bon wê carekê din Ümit Özdağ xwe xwastiya wezîrê karî hundirîn divê ew be. Niha Erdoğan'a divê carekê din MHP wezîrê karî hundirîn be ê ji derve jî alîgirên wan be. Yani politikaya ku dixwastin aslında di nava Türkiye'de li gurî sistema heyî dîzan kirin û bi cih kirine. Bo wî ez bêjim mesela vê pêvajoyê da çi hat jîn? Kê bi kêra çi nîqaş kir? Dewleta Kur li vir yan jî Dewleta Kur êdî bûye hikûmet jî çi nîqaş kirin? Esasen piş perdê da çi ziverî belkî niha jî eşkere nebe. Belkî ema piştî hilbijartina eşkere nebe. Demê pêş eşkere be. Ji bona wî Kılıçdaroğlu dibêje ya peyam avêtiye belavkiriye. Dibêje wê gelek tişt werin guhartin. Wê herkes were guhartin. Dibê ez bi hêvî me, ez hêvî dikim ku Tirkiye xwe bimîne. Baxçelî kesek wisa ne ji rêzê ye. Nûnertiya xetekî dike di Tirkiye da. Akşener parçayek ji wî ye. Ümit Özdağ parçayek ji wî ye. Şu hemû ji nava wir hatin. Bêguman. Niha çûn çi kirin? Çûn Hizbullah hemû ji zindanê derxistin anî vêjel Kurdistan bicî kirin. Ew berbikuva biçe. Türkiye'de wê çi bibe çi nebe? Pêşeroj wê gelek tişta bide xuya kirin binêrin. Her wekala pêşerojê kir de em danên dawiyên herêma Serhedê ji berçavan re derbas bikin. Me yê bi taybet bajarên Bakurê Kurdistanê yên herêma Zin dîtin, me yê bajarên Botanê jî dîtin. Ev jên herêma Serhedê ne ku li herêma Serhedê jî bajarên herî serekeyên bi herêma Serhedê Mûş, Bidlês, Ayrî, Îdir, Qers û Erzeromên li wan jî em bijîn ji 6 bajaran 5 wan carekê din Kılıçdaroğlu li wir jî bi dest xist bû tenê Erzurum Erdoğan hinekê li pêş bû. Lêkin em hûn çarçovekê giştî dem. Wanê çend e? Wan jî bajarekî Serhedê ye. Wan ji bajarekê Serhedê lê ji ber ku me bi awayekê destpêkê ew da bajarên herîma zin. Havalî me nexistine di herêma Serhedê de ji xwe me got bajarê Wanê bajarê herîma zinî herêma Serhedê ne tenê bajarekê di nava herêma Serhedê de ciyê xwe digire. Lê tişta ku ez dixwazim em bijîn êdî be demame jî ber bi dawî ve diçe di nava vê dema ku mayî de em bijîn qasî 5 heta 8 deqa wisa de em balê bikeşîne li ser wî yekê gelo ev hilbijartin û encama wê wê bi bandorekê biçe away li Rojavayê Kurdistanê bike angan bijî li Başûrê Kurdistanê. Bi rastî ji bo niha van kelîn ku em ve nîqaşa dikin li Efrînê zarokekî hat qetil kirin. Yani jiyê ku ji vê kêfxweşiya xwe anîn ser ziman kê bûn çete bûn. Yani çeteyên ku di xeta herî radikal yani em nabêjin radikal belkî pênaseyekî pozitif be yani erenî be ê tundiraw em bêjin
وانا جه قزنجکرنا اردوغان کیف خوش بون و زارو که کاتیا قتل کرد لهنك تخازن وی بجم ده انجام ده اردوغان حتی نها پویتقای که چان مشاند پویتقای که کو تبتیج بو والاتین جیران پویتقای که شرخاص پویتقای که دستوردان کرنا والاتین جیران ده جبو سوریه جی ما بریا بهارا عربی نابرا وان و اسد گله خوش بو اما پشت وی شونده ایدی راست راست پویتقا ها گوهرتن پویتقای که کو راست راست دستوردان والاتین جیران کرن ایدی اصلا جبو روشتا ناوین گوهرتنه که چیکرن ده پویتقای خویا دروده ابیا جی به دوام کرنا اردوغان اساس پیواجوها درباس بیده بهتر شرخوازی اف پیواجو مشاندن بس تنی مرو قزنج کردن اردوغان را نکاره تنویا پناسته بکه بلکی تنگ بمینه اساس هزین که اردوغان آنین لسر حکم اوانا تن اردوغان نجی کنجکتور جهانی نجی هرمی نکارن قطب گرندست اساس وان جبوی پرسکریکن سوریه جبوی پرسکریکن روشلاتا ناوین اگر کو بریارداریا چارەسەریەکی دابن اردوغان نه قسی چیت بیژن سروکێکی ئەو قسی جوان هێزان سربخوا بکار بە هەر تشتێکی نه وسایە بەلکی هەنێک جارە وسا قەبادایەتی فەڵان ژی بکە ئەمە دە ئەساس دە ڕەوشێکی بەوی رەنگی تونەیە یعنی پێواژەیەکی کو دخوازن بکار بینن دیسا جوێ بکار بینن ئەما د سووریەدە تەنێ بریار وێ نه بس بە هاتنە اردوغان بەردامکردنا دیکتاتوری وێنە یعنی وێ ئەساس لروشلاتا ناوین پیواژو تبدیج بو سوریه از دبیجم بریارداریا هزین کو تایبتی اکتورن سوریه وانجی به دیار کردن اما اگر امیر سر کردار و مسئله بگیرندست راستی یک به ویرنگی هه اردوغان هر تم لسر ویه که پویتقا مشاند هر کیم پیواژو هر بجارتن آدجی لسر نجات پرستیه لسر دجبریا کردان خواست دنگی خابلن کی سر نتو پرستیه اگر امر سر و انجام تنه را بکمره ام بجن و پشت هل بجارتنا شونده همان اریشکاری که دست بکه بلکی و هاجی پر اواناجش بر تنگاوی که پر مزندجین ما سبه من بحثا ويدكن برسكريكين ابوري جني وجواكل هم بري اعتراض خوانه ديسا اساس و کنجکتور جانش وره چقاس دست بده دست نده یعنی مروف همان و انجام نکاری داخل هولی پشت ویا شونده و هما direkt ev erişkari bu avaki hin tuntur berdam bike yani dicberiya Kurda da şuha politika ki Erdoğan ya dicberi hebu. Bel. Lehemberi ve tekuşina Kurdan ve diyar kerbat xazım ve bej. Bel. Şuha le Suriye her ziyade ji lehemberi dagirkeriya Erdoğan berxadayin meşanına Kurdun. Disa ji lehemberi ve dagirkeriye ve Kurd elbette yani erişkarek lister xaçe bet hatta parasına ravde parasına xabkin yani. Mirov jberin tani ne kara beje xazım ve bejim. Yani tani biser بردام كرنا اردوغان يا وهل بجارتني وهما اول ما خلاص جي بحث كير يعني ويش نو ده هنك تشت لغوري انجام وهل بجارتنا لغوري داس بردان كو جهل بجارتني راحتنا كرن لغوري خواسته كوان هيزين كو داس بردان كرنا و ديزاين كريه ريبريا تركيا انها ولغوري وي هم بوت خير شتاتنا وين هم بوت خير سوريا و جارك دين دزغرتنا كي تشب بل خالد تجبو بمجاري تشدي بيجي باوك كنجبه منيرنا تتكلر بيه كده يعني نها اردوغان د تركيا ده مشروعيت بدست نخستيا بنيرنا من نا نيفه كي تركيا غوتيا نا وبدزي وبجندلي ونظام بچه اردوغان اف راي هلايا اردوغان د تركيا ده نه مشروعيه اف اشكريه پر اشكريه جبر كنت هل بجارتنا چنه بي اوبراسيون كرم وردا ويدا لهب انين دركدن هلدان و اردوغان جخوا حتى هال برامبري روجاوا شاردكه برامبري كردا شاردكه او خطویه یعنی 20 سال زیاتر 22 سال هاتیه سر او که سر تخت تمیل برانبری کرده شهر کردیه و چند سال روجاوای کردستان شهر دکه و هر بوده به شهر خبر دوام بکه فقط و اول نانین گفت بنینا من و نکار به ادیبینا بده مشاندن ادی شرط و ظروف هی او قصد دست ندنج بوی و نه پیواجوی بر بکوبچه ندیاره ابوریا اردوغان و خاص را بکه اتفاق کوچید بن و خاص را بکن ولات عربا و هلوست ایوان چبن اوکراین شهر اوکراین بر بکوب چه چاوا باندور بکه تکیلین قفقاسیا بر کوبچن آنها قفقاس اش تبلیغ چی بیه
ایران دو ایران و افغانستان برانبری هب طالبان ل آذربایجان و ایران خوازم بین برانبری هب اوی برم کوبا بچه ندیاره نه به معنی که ما اردوغان واره ایش خورا لیخه هر داری بگد به واژه اقتصادی تنیه و هیزا اردوغان هیزا اقتصاد تنیه نکاره بنا بمشین بله خالد ترمیش حوالی می روزنامه‌وان میوانی مبام دبیشنش بو بجدار بودن و گله سپاس بو نرخاندرین و هر وها نالین دیجله حوالی می روزنامه‌وان هنج میوانی مبون و پیواشو هل بجارتنا 2023 او تورا دومیا سرکوماریا ل ترکیه چه بو چاوا بو جنها پیدا به چاب و نرینین خواب ببینرین مرا پار وکیلون دبیشن گله سپاس اش بوش گله سپاس بوش بله بینرین هجا به وی اوای ام لور دیگهشین داویا بشک برنامه خویا هل بجارتن 2023 او ساعت 23 دوی جاره کردن حوالی ما انس یلدز و جاره آگاهین داوی نوچین کو هنه بو بینرین هجا پار و بکه ام لور خاطر خوش و خاصن او دبیشن حتی صبح جاره کردن ورین پیشیا و ببینن دنا بخیر و خوشیده هر شاد و بختار